E tawhinga o lo ta tu sai tatu umai le tau singanga le leiro tatu matai. Ua a mai fo I lo soifua matai tai mai lo soifua ma lo wola. I le nei vaenga o le aso ia tai nane o le vai aso whiangai. Ma le toe vai aso le vai aso fou ia e mai ai ia le nei masina o le masina non tonu. E fo te tonunga o lo o tau fai maua I tātou ia le mea lo fasili o le ola. O lo e mai mo mai ma e sila mai ia whape foi o na o mata matatu ia ma o fai tau natu ia ma le fo ua I lunga nei nisi o I tātou. Ioe. O lo whapeo no lato mai moina tātou por kalame I aso ta itasi o le vai aso. E iei fo le tartonunga sa mole atunu ue I ao anga le lei o lo tātou matai o lo whapeo na tau siei o e malo ainga. O I tātou uma e wha I foi o le naitu langi o lo e mafuta mai ai. Ia papena foi le nei I tu o le kelope o lo matou o nofo mau mawai. Ao le whaftai siri lea I le atua. O nei o na aso ma nei o na pō. Ia ua whemalanga I o tātou tangata. O tele I na anga I atu, anga I ese mai o tātou tangata tu ua o tātou lau ele. Ele ngata tu ua le tu ainga malanga ese fole le sa ili ngā manuia. Pe ua ese le ta ua tātou yasui o le alu ese motu masamo. Ai pe ua whewa I tangata ai mese lava I sita mai taimile na o iai New Zealand. Pe ua o tele au sita ngata na malanga e le weekend to fo. Pe weekend I Samoa to fo New Zealand. Pe weekend I fo I New Zealand to fo I Samoa. Ia po le anga I fo I le taifa lima po le vai aso. O le anga inga na whainga malanga I neio na po neio na aso le uta to iai. E fa I le ngata o le wha matala mai ia tātou ua whaafengo fie malanga inga, ua umia tupe, ua tupe tangata, e mo ia tātou te taulangi e taungata, ma le oi lea, ma lea, ia o tātou rava le natura, tātou te pie, tātou te ora whaafōringa lava, a olo mawhaia o na whaatino le whioa, olo mawhaia o na ia pei o lau le na e whai matu nei Amerika e tau whaafengata ia le whioa, ia ele ngata o le mamau ia ai tangata sa o apasese pitai o la u mo le mau na ina o iai New Zealand si temi pupu no fitau ia inisi mo no baba ai inisi e luatu na tolu faso to fo ia pialu fo tangata I Samoa tolu faso to fo ia New Zealand o vainga ia mawhainga ia pi o leu tatu wa ai ia ele ngata o tūlanga whemalanga inga. A o le o lunga o le social media ia po lunga o penga te whailangi. Vainga ia o tatu loipi o vainga ia ua lato whaapu mo oina le lalolangi. Pi ua lato make the world shrink. Ua shrink for le pu ua whaititi ai ia le lalolangi. Ona o le tūlanga o mea ia o tātou wola le nei teini. Ma le nei iau ngā tūpulanga o tātou aulia mai ma le manuia. O le vi inga la a whaise tala whaafetai le atua o nei le ano anoa i o whaamanuianga o mea mātalasi re soifua ma le ona. O lo e sapi ai mo tātou fia umai. Ioe, ai a fesili o fea e sa wai mea, o whaamanuianga umanei, o le pule a le atua foa, o le mamana lea o lana foafoanga, o le mamana lea o ana mea na whai, ioe, o lana pule ao na whai ai mea uma, e ao na fia ia ma, ori ai le tangata, I lona si o manga, so se tafa, so se vaenga o le lalolangi ua tutofi iai oe, ua tutofi ai oe o le rarotonga, be happy
with your surroundings, with the atmosphere, the environment. Pina foi tātou Samoa. O tātou whananau o tātou Samoa. Tātou whiawhia. Tātou whiawhia ua whai tātou matangata fo i oe. Tātou te anga i lea vaenga o le vasaloloa. Tātou te ola, ma tātou oli, ma tātou whiawhia ai. I mea ua tapena e lea tua mo le si o manga o le tangata Samoa. A o whala ino tātou migrate. Pe tātou te malanga ese maro tātou atu tātou te ola. E whalala lava o tātou manatu malangona. I lau ele mwhanua. Ioe, na tofi I ai tātou e whai matangata nuu o lea nuu ma lea lau ele. So o tātou o whaamanuia ina I tātou. I le whai o tātou matangata Samoa. O tātou whananau mai le lalolangi nei. O tātou o citizen o le whasi ele lea. Pe ola e tātou whanau, ma whananau o tātou whanau I lau ele ma isi atunu o lalolangi o whapea ono tātou tu ua Samoa manga I ai lem whana vesea. E lem mawhaia o na vesea tātou whanau o I lātou o tangata Samoa. Ese tūlanga o le a foi. Tūlanga foi le o le citizeni o a palai citizeni o ya me se foi meta o le a citizen by birth. O le citizeni o tanga I le whanau mai. E ao ui na whananau o tō walo ma tātou whanau I atunu whafo. Ai ilo lātou tupu ae. O ko meki a I te meki anu le aonga. E fesili e vai ilona ingoa, e vai ilona whaai, e tupu e vai ele sengo pālangi ilona ingoa, ele sengo ele sengo pālangi ilona whaai, ia pe whaai pālangi foi, pe whaai ngo pālangi foi, ai vai atua ina o tutu ma mea ta o pālangi e o le atunu. Ilo atua ese le nationality, o na matua po matua na o tele ia tu ainga o tele ia le generation o fana nau mo le fafo. Anyway, tau tele ase tala I le vaenga lea pe a o tātou manatu I le tuli loa I le atua o lo soifua ma lo ola ma fuai on tātou o dia manuia foi ia le ne yaso. O elo matou nei ali ia e si la lo famai fe soa ni I matou ia matou tau fito nua ai ia tali tonu ia te oe tangata umaiau lai masaonga lemu ilunga iloa lo fate le mai lau lava luenga nei ia fai ia tusa ia te oe ia e whaatonu ia I matou ne ia I so matou e se ia tali tonu ia te oe tangata uma iau lai masaonga lemu ilunga iloa lo fate le mai ua whaftai lo mātua tua whaftai lo wanga lelei ua mātua dia I manmanuia o le nei aso mātua o mai fo I le nei tu lalolangi o lo mātua o nofo mau wai lata mai au o le pongisa a ua foli le lae ngoto atu a o lo walofa e fesuisui I ai le I aso tasi o
o le pō ma le ao ma le pō, tau marulu o le tau vevela o le tau mafanafana, o a mātou ngangana, o le mātou si o manga, I lea vaenga o le lalolangi, ma lea vaenga o le lalolangi, ua totofi I ai lo mātou ola, a o mātou manatu I lea mata isau o lau fuafuanga, o no mātou whapea ifo lea, whawhetai tele, whawhetai malo pule, whawhetai alofa. Ia, whawhetai sili ta mai o le whaoratanga o le taulanga e tasi ai afe, na e saunia mo I mātou le tangata ngasala. Io mātou to e maua so mātou wala I malo, yala I le whaoratanga na e saunia o lo maliu malo tu manu malo, ola le tangata ngasala. I mangalo mea uma, o ani o mātou se, o mātou ngangana, so na lalafo, o mātou ngangana, le taunga mali e whalongo anisi, o mātou tanga, o mātou winga, o mātou amionga, le li e whamangalo I mātou. Mangalo mātou se ma whale tonu ilo mātou vātangata, ai sili o na whamangalo I mātou, ilo mātou sori pea, o lo tātou vāle lei, o le vānga le lei o la o fio ma lo alofa tausi ia I mātou, o mātou le loa na tausi le vāle, whamangalo I mātou, tātou ma la o fio le nei na fiafi, ia I watu mea uma, se mea uma whai o na whaia whatino, vi ia la o fio au alava o mātou, tangata I lo sua whai Yesu o le mawala awai. Amen. Ia tali tonu, ia te o tangata uma, iau lai masaunga, le mui lunga, I loa lo fate, pese te lau fitu iwa. Se lau fitu se fulu ma le iwa I le tusi pese ale e whakasa. O le tusi na fatu mai tutonu, o le tusi pa ia I lona whenga inga tuai. I le tusi ale se tasi fo I o Profeta Laiti, one of the minor prophets. Vaenga ia ta ua le whai wina laba o le tusi o le whenga inga tuai. Le tumu ina ia sau na se whanaia a kai Sakaria malaki. Pei o ina Sakaria la, le la iai le fatu mai pese le na usu atuana nei. O oelo mātou nei ali ia e sisila alofa mai. Fesoa soani ia I mātou. Ia mātou tā ofi tonu ai. A fesili o fea le mea o le tuspa ia sa wale pese lea. Sakaria au lona mata upu e lima. Sakaria, Ioe. O le tasi ma le vi, o le I ma le vi o le a. O le wha. Sakaria e lima a o lona foi upu e ono. O se vaenga la leo le foi upu. Lea o lo ilungo le tusi fai mai. E le o le fita. E le o le malosi. A o lo uanganga. Ua feta lai mai ai Yehova o au. Masani e tasi le fasi fai tau e masani ia I le au fai ngā ruenga. Ia pe te le fai au foi e fai sau tala fa malosi pe fai sau tala I le lau te lenga o tangata. Tasi le fai tau te masani na e whalongo I tangata. Lato e malolosi ma fai tau a fionga le tua tasi le fasi fai tau. E leo le fai upu atoa le e ono, o vanga mudi, le lau fai tau atua le Sakaria. E wha a olona fai upu e fia, e ono. Lea la fai mai fai upu e ono atoa. Ua tali mai o ia, ua fai mai ia atiao, o loo whapea mai. O lea fionga le neia le alii ia seru pa pelu, o loo whapea mai. E leo le fita, e leo le malosi, a o lo uanganga, ua feta lai mai ai le alii o au. Svaenga na, ia pi o le vanga muli a foi upu le ono, le iai le tatu tu spese.
O le tuunga la mepa aulo, ma o live e lua, o le whauru talaina le nā, o le mata upule tusi e lima, a le perfecta o Sakaria. Na tawana I mata upu ia I loa ai, a o pese atu lo tu le fiafi. Ele o lo uleo le meta ua. A ia e loa, o upu o le pese lea o te pese atu ai. O lea o te whaitau inatu ana fioma. Mana tua foi le masani le whaitala, e pese le launga. Io e. Ai le launga, e launga pese. Ai le pese le launga. E launga pese. Ai le pese le launga. Toe pe tasiri na vaenga taua o le amatanga o la tautua mo o ia so umala. Io e. O lon taua le na. Ea. Pe le whaia fo isa utata. Ai lava upu le pese. E wha matala tu le pese ia te oe. Iona upu. Io e. E o lea e tala no atu le tatu por kalame. Ia fionga le atu. Io lava le pese. E wha matala ina tu ai. E au o no tatu manatua ana fionga. A o tatu wola I le olanga nei. O le atu inga olanga tatu te olai. Ai ia si manatu whatiu te nome. Aua ne ngalo I a te oe. Ia o tatu manatua. Ia tusi ai o lo fale. Ia tusi mea uma I vaenga uma o lo fale. O le ale mafuanga. Wha manatu I a te oe. Wha manatu I a te au. Te le io mafaufaunga le ua tūlai mai li nei ona po. Ma ua ngai ai ina sosofa I le tangata whaitau tuspa ia fionga le atu. Io te le ia matautia mafaufaunga ma le ua oa ina fōlinga mai ua iai I lato sa ili ma sue ma ua lato upu valeina. Ma la ua oa ina whape mai e se le whenga tuai. E le anga le nuku o le atua. E le ai se whea ngainga a le atua mana whai. O e tu susinga whapena. A o e tangata ia. O tātou tangata Samoa. O le au ngani a le tātou porkalame. O le whamasinonga o tātou. E le whai e le taimi o lo sui fua mana wola. E manino le taimi o le whamasinonga. Io e. E le leisi mea manu wai o tātou lima. Nai lor tātou tam whai nau e sa ili. E au ina se ai. Le whe au wha le atua. Na to ina. I lou loto, ma o tātou lou finangalo, ma lou loto, ma o tātou loto uma. Io e. Ai ne te ua te le vave, ma sawa le soifua o ina. Au o tātou le loa ai le atua na whaia I tātou. O whasoro ai ono ina ua tātou wa ai I a Yesu ma lona tula I mai. Ele o se tala fatu. O tātou wa ai I ai I le tusipa ia. Ele o se tala e moni ma whaamau. Wa tupu. O tātou wa ai I ai. O tātou whaitau I ai pau mea. O whaitau matatau. Io e. Whailo lātou, whaile lātou esia. Langa tātou tele o tau man tangata. Tau ma lea nganga sili o na leanga. Melea, ia orena, o le peselea. Lena usu ngatu nei, lena u amatau. O oe lo mātou nei ali. Ia e sisila alofa mai. Fesoa soani ia I mātou. Ia mātou tā ofi tonuai. Ia ua. Leanga fui le tātou te e olo ina lulut. Mai ia whainga tā, mwhawhita au rio reola nei. E pauana me tātou te taunga pangapa I ai. E leo le fita, e leo le malosi. A o loku nganga. Io e. Ua feta lai mai ai eo. Ole nā. O le nganga o le atua e tātou te malo losi ai. Le nganga le tātou te ola le vaitau. Le vaitau nei o le nganga.
fo Yesu maliu le tua liu tion tangata through Jesus Christ. Fo le nganga o Yesu. E paule ole toitu le nganga, toitu le tino. Esa. Ele I fo le tino Yesu le fuefu. Maliu la salo ma toi fatuina Yesu. O fena fai ai le toitu. Le se senga na me toitu. O toitu o Yesu ya. Ele I fo ilo na tino le palpala. Toitu atore tino. Tu atore tangata le nganga. Se ia oa ina tu ua le langi male lalo langi. Ia, toi fo ia tu le langi lona no fuanga tuma. Leala, ua awina mai lona nganga pa ia. Lea tatu te ngaru due fatasi. Male nganga pa. Le tu tau talatu le taimine. Ale ae vai mai. Le ae fatasi mai le nganga ia. Oe, ma tatu uma. O le nganga e mawhai ona I, e mawhai ona ina. Ia, pei ona I tala matai ia. A o vevesi le lalolangi I taua. A o vevesi le lalolangi o Samoa I whaamusinonga. Lea I le anganga lea. I le anganga lea whaatasi. Tau te vevesi hei lungo le anganga lea. Tau te whiu hai whiu ai tatu vevesi. I o tatu loa. O lo fesoa ina ia le anganga lea o lea tu. I mea tatu te vevesi e. Ua o vai atu le tatu teimi lua sumarfa minute te ele tu lai ono o le tu lai valu ia o le tatu pa anga masani foi ma le tatu o masani ia le tamatai o mo fanua tupai machera ia I le ta o le tu la e valu ia te mitonu na fatu amana vai si tamatai malana ngā luenga ia le ala fu na fa tu tuai ai ia ma por kalam ia ona ele na o ma por kalam e fu nga duenga fe ngai ba ma ua e fu ia fe au fa ale tangata retire fe ngai ma aso uma ia ai mesefo ia o le tausia ma le maintain e fa fu le maintaining o fale fu atu te ro si me mali. You should know I should know how to maintain my life, spiritual life, my everyday life, and my health. Apena foi a joy. Ole tapi tam fai maintain me umor soifuanga maleo. Ale me tiro ia. E fa fea na tatu maintaininga e soifua maleo. Lenga isia. Ele se mea tatu. Ole me alofa le atua mo oema, ole ola. A tatu le maintain, le lan tatu maintaininga le mele. O tatu fatala le fo. O tatu fatala le fo I me alofa. O tatu fatala le telo. Mo I alo tala sole. O to no formo to e mafau I lo abusing o lo tino mai lo talavo. Le ngata ina abuse mo meo talonga. A o le mea la le apa. Le mea le o na. I le mea le o to e no formo mafau sole. Ia le ale o ngā sole e koe sara mo ange ua lewa na tui ma le tino. Ti ngā na whai atu whai mai o tatotonga se ua lava le apia ua lava. Inu ai lava. Ia. E le whapela le ai. E mawhai ana mai e a fua mai I le so o na whai. Ora I ti. O le whautuanga. Ia well maintained o tatou tino. Ia 6:26 p.m. from San Francisco. Malo taua Ioane. Ia o e iai ina I le tatou ainga forward fast ina I San Francisco taua. A whai te lo iai. Join
tionga ni iai I le au pepe marvaenga. Ioe. Pela o lona tāua lea o le soifuanga ma le ola. Lea e te soifua ma o ola. Ioe. Aue te nau te le ia maintain lau ta vale. E suri suau ma suri. Ia le whaftai tawa. Oa maila tatu a inga San Francisco. A fai te fia maintain lau ta vale. Langa, a misa no tupuranga tala vau. Fia teu ta vale. Yo foi au home owners. Fia vale fale. Fia whafole me o fale. Ai male lato leilo. Fia maintain me ia. Ai lau te le uloa. E leo maintaininga leola. Le tino ma leola. Ioi, e vale le fale. E alu le tenu fale. Na saua ua vai. O le ale tu inga mea ai o watu walu whaasolo ato tu titi alu ma le ulo. Mo ia tala le whai. Nanga maua so o te lea. O le temi o lea o te le inofo me mana ungalu. Mali. Pe o temi nao masalo po le lata o ioe. About 340 o pauna. Ioe. Temi na o le tau se lau fast food. O pauna na o iai le temi na. A walu la te whaingano. Ioe. O te le alu masa o lunch. Ioe. A o nei tangata na matwhaingaro. Sure o atu a malato. O lunch free o e le lunch room pe o le temi o le lunch o e pita te wha moe wa o le company e le lunch room. I le lunch o le te alu whata waila mea ai ma. Ia, e ale o le namo me o tāwale ai, a pio ina. Ioe, a tala tu whula whainga le lunch, le aise tupe whata wale lunch, no tana whana whale, a matauria, a leta te, e ai mai nei ta mai tangata, nei ta mai tino, leo tu ma lunch. E rau whesiri mea ta ita pe, a te whatu le ai e le o, I'm on diet. E whale diet, Ioe. Malelei loa mai nei tangata, la ka o kilo ka fia ai. La tau tilo ta fia ai. Le ai se tupe lunch ai. Le ai mas au ngata fu e prepare le lunch. Ion tala tuale fa pena fa tanga le anu. A tsaula si ofa mai a tau ia. Matu le mele, ioe. Pita te mafu le fa pero lo tangata, sorry. Fa kur ke leo ki ngoranga ka le ai le fifie ai. Ai le loa mai lai ngai tangata. O le taimi ata te taunu ua le fale. Ioe, ai ana le malo le ulo e alfa kasi ama le ulo. Ioe, le meo le mea pifuri le pita te mai tangata, ero se tangata wa tse fasime ai ata ita. Ia pita te mai le alu tawale, ai le alu le, o fare ainga o company nei. Ia e misia la tai le Chevron. Le Chevron. Le pe e longa se fale ainga ia tu sama fale ainga o fale nei o company nei. Company suau nei. Mau tu ia mo me fale ainga. So stringa. Ia de winga na lo tala. Le ai se lunch ta pena tua. Tu e alua tu le se tu pe lunch ai. Ia vai ana na le lava ma le ia amota sa o tala lo matua ia. Ala ai de ia e leva le pofu le ko aka to atu ti fanga ke ia le leva le fia le fa pe vai me lo matu fa pe se pusi le e sangole atu tu ale un kuka me chore vai de me fa sai ai ko ki fa me ia alu e kau po ki fa e ko inga me na fa pe io o le ala e lava o tu wai le ngalu ngari kuia o fu kuise vai o so ka vale o solo e ai se wali te almaia e ai se lanche kapenga e ai se kupe no nothing o na alu ia le na vai te ia ala kuala ia nga vai kim e fai o le lanche ka le mana nei o lunch sorry
e well prepared ata nei le maintaining o lo latu health. Ar sa moa le macherche tua bezani. Ar watu mane te mina mo ia tana lua se lau fast food po 240 230 pasol ne la temine. Talula ona umma talu ona fata otolia. Temine na ua mana ola forma e maintain na ile lua se lau tolu se fu. Toro mafana de wete mi compare te mi lo titana no. Ioi. Maria o talatu ai le ngaruenga tale te mi ole lanso kada ka fia kama mafa hule le na kilo makanga ka de ai. Mai. Yo o pe o ngoa fa ngoa ngaruenga tai ai o the last 3 letters o ngoa na fa ngoa ya e lo mai ya uele ngaruenga ioi. Ia se o oa ina whaia o matangata ma supervisor e tutono le ngāru. Ioi. To awa ai a leo tangata whai ngāru ngai i se supervisor. I le se tupe ai. Ioi. Ai ta te mawho i whai atu i sa sutala na se i whatu. Ngā lo ai a le whapea. Ioi. Whapea ta wofo i whapea tangata o ngā runga whapea sori. Whai akor ke leo ki ngora ka lea ai le fifia ai. Ioi. A whisiri mai la pe whatu le ai. I had a good breakfast before I came work. Ia ngā whapea le mai kanga o le ai la. O le tangata lea. O lea makua le lei alonga maintaining o longa health. Lea whaila o diet o le male le loa nei tanga ele I fai atua se lunch to ele ai se tupe ai ele o io nenga ele madi e foi te miolota ia ai ale na ta te alu nga ruenga ta te hangover sa ta ona de po ele se tala ele fa pe o tam fai e na tia le o te tala no atu le mesawa Ia, ole na o sata fang vai fu le o sata ele fa ta wa vai ka mo fie fu ie. Fa ka fang vai ki te le fu ia ale ole Fiji water. Ia ka minga li out me Fiji water. Ia vai fu ie pio vai ka te fia ka ma fa ku la vai fang vai le. La te tanga tsen. Kanga ka leo no kua tusi o sui fua maroro ina. Ai le lua ni tangata. E susu e aku le wallet nga credit cards ma ma meo li siki le kongu e le I ma se kupe o yestu no le wallet. Pai atu ai moi. Ia. Na mawarona mena watu le fale le whaatafa le ulo e oso whaatasi e ama le ulo le ioi. Le meo le adfia ai. Ma nama tu le fale pa meo le kiri le fale. Se io ka laku le se me ai le fale. Ia ui ka vio na ese. Anyway. Whaftai le atua o tatu o lia manuia o le aso luas fu matfale nei o le masina lo na tolu o le tausanga. O le masina, Machi, Apelila, me Iuni. Ioi. Ia, ia le tatonunga tatuanga I fu ia tatu mta masani. Ioi. O mta upu o mai tala mana ia. O mai foi tala tau ne fuele vai. Tele io nem ta upu e fia tala noina. Io e paule mea ia lava le tatu teimi. Ai o mai fu le tatu malo. Le ai elo tatu malo, le tatu wo ma le tatu paanga. Ia ole na. Ia on falo te fu le ma tu tala no atili ia tatu mta upu. Ne ia mafai ai nem ta upu le pene ti ngalo ia cha.
lau amata tu le mata upu. Isi tamaita i foi le tasile tangata whaalonga tai le malo. Le vana la pata ia. Mai whaonga te le foi e vaenga langolango ina tu le epa malana hita pipi. Ia si tamaita i lele o tuena malaina na usiri fia umai tato. O le tamaita i o Marita Heidi Ilalio. Ayala no amata tu le mata upu lea. Langa o le whalongolongo mai e masani a o sieri o pulotu e whalongolongo ana po kalame everyday. Utele whalongolongo lana po kalame si vangana ia ua. Ia ise taimi folele pe umina uala. Fato am whaile na umatamatai. Ai utele matamata lana o lau po kalame. E whai maia lau po kalame every single day. Pulotu. Na whai matamata matemi nei. Ai winga la lautara, tasi lea tamaitai. O loo whaavalea ina pea e tangata nei. Ioe. Mai ele o toto ina ai se fatu o le mea o le vaai i le mea ua mafuli i ai le atunu. Matari tonu wina e Samoa. O i le mea e manui ai le atunu. O i fea. Whenmeta o i. O tua o i. Ioe. O tua o i. Le sauerita to upu tua oi. Tua o i. Whai mai tupua. Ma le vaainga i le ngangana malana kalama. O ina sauele upu tua oi. O tua o i tātou te wheloa iai. O tua oi ia tātou te wheloa. O ila. E le aise tua oi e tosi e tangata ni le mea tau o le tau whaaleanga. Au tau whaafofonga le lei i lau tala noa. O leo te counter. E counter e lau por kalame i le tele o le tau whaaleanga o lo whaia. O sistema i tai lasi. O le mai tai le leana. The Prime Minister asked her to leave. Ele tulia. Pio le upu whapalangi na whaingofienta to malama. Na whai iai le afo i le pale mia in a very polite and in a very nice way. Ina umana tala mai le i pale mia ia me le whailo atu malau man whaaloalo i lau sunga te mai tai. Ia. Le ia ona e tuua ia le whale nei. In a very polite way, very nice way. Mai tai tonu lea. O le tangata whana ura lea. Lea fo'i e tele ina ia na patuela o post ile se senga mea. No whati ate o whelau homo i ke te alo sa ili li tuspa ia. E te mawele upu whaitala. Ke le mawai. Ai pau upu e te mawai. O le fe ave i tala. Ma le whaatupu tala. Langa e consider e de pai e tuspa ia i upu ia. It's a sin. Ioe. O leanga sala. Leanga o tangata na te whaatupua le tala. O le tangata lea na te whaatupua be singa i vā tangata. E mo ia o le tau te a tatu o sa ili langa leo tatu whaongaina le upu whaitala e whaonga e lo uso ingo ia whaitala. E alala ona whaingoa le upu whaitala. E le whaife au ingo ia whaitala. Eoi. E alala whaingoa o tatu matua tangata ili ingo whaitala. E le se ingo leanga. Leanga o tatu e whaiatala. Tatu tele e whaialoni tala. Longo winga ingu whasolo ato tatu. Ioi. Sole, orko e whainkala. File mura nguku orko e kaukala. Ai langa tatu e sa ili lona tāua o mea ia. O le upua ia o le whaitala.
leanga e vaai nei i le tala matai o tala Luka o tala Ioane i le tala o le toi tu o Iesu. O tangata ia. Na mua i mori mauina le toi tu o Iesu. O le tasi nā mea ta whaita tutu ua o lea. Tangata whaitala. A wā ana le whai e whawhine i le tala matala i atu le tala o toi tu o Iesu. Whaita fo i o nei lola lang. Tio whaitala ia e. Ela o tatu whaingoa ina le whe avea i tala. Ioi, o le whaitala. O tatu whaonga ina le upu whaitala. E wha matala i le me tau o le wha tupu o le tala. E tasia le upu tatu e whaonga ina i mea umaia o le whaitala. Ioi, e pio no whai atu. Tatu te fiu e su e le tuspa ia le upu tau o le whaitala. Pau upu matu iana i totonu o le tangata na te whi avea ia tala. Ioi. Ia le nā. O le tangata na te... Leanga o le tangata na te whi avea ia tala. E manino o tala pepelo. O le pepelo le mea nā ufai. Ioi. O le tangata na te whatupua le tala. Alua tu nei se tala e tupu e le misa maoti e sesi. A fesiri o ai le tangata na whaia le tala. Ia o le nā. Ai tu te ilua. Lea la ua ai e le tangata le to tasiri whaasalanga o le mea lea. Ai tasiri le tangata whaatupu tala o tangata ia le tio ia. A lea foi. Lea langolongo le tapipi. E tasiri ali i whaatupu tala mea ia u whai a ua fiu whaatupu tala. E a ngai i le ua whai mapale mia. Ioe. Le ua oe na pale mia le na whai tala ma o whaatupu tala. Ma whaatupu tala se. E te whaatupu alo se tala. Alo na winga. O oe o tangata whaatupu whaalavilave. Morianga la lene moria ta machailia. Ina ua ia whaatupu le tala se. Le vevesi e na vevesi e le mele malanga. E si i mai da fionga le li pale mia. E nofo matusi le tala. Le na vevesi e ia. E sua ina. E pepelo la na tala na fai. Le la o ana nafi na loka inai ia le tamaitai lea. Lea o mana uta ua tua le sofa Marita Heidi i la lio e pe o na iai ia. A le pepelo la le na mori e nita mai tai lea. O lana tala foi lea, oi foi le ingo si ali lea ofisa maurunga foi o lo pese sinia, satini sinia, le li i o maia ta uai le tango fia e le whanau e le atali i o le pale mia o le ta vale leo leo. A ta uai la le ingo le sinia le na transfer anga i faleata. Lenta tu fai tu na mai e lunga e ale talia na mai e lunga tu susinga leo le tupu se me fa pena. Le la ua na loka ua maea o na fai morianga o le ata mai tai tu stala sinia ale observa. Ioe. Si fa utala tatu sa moi. Na o mai ai lunga le tala leo. Ai pe talie e tangata. Ai fala wai tele ele li le i fia foi, Australia. Ma le li le New Zealand. Le olanga winga. I la ulava va ai i le melea. E te tauna a fia martua luale. Ioe. Ai sea. Langa foi lo uma tiklea mai ele ofisa leo. Ele yese me fa pena tupu e se le tala na ufatu. Ua fatu le tala. E se le tala. E whaatupu vevesi le tala. E pepelo le tala. E ono oti ai le tangata i le tala. Langa e salo tala i le se. Ioe. O le matu ia le nao mo meo tala whaatupu. Ioe. Maku ia. Ai whai atu iei na mai le tali ma matu
tala atu matou ni langa no matua foi la por kalame no matua foi e se le tala e le i whaonga ina langa foi ia na foi na o ina va ese post ale tua whawhine o tamare po le whawhine o le fionga le li pale mia o le tū la fono wha auro lea le matou ta mā ia i matou ea e sa se isio i matou o na tango i mea tō tino le malo e ta vale ia nan tau tino mai a tene lea o le tū la fono numero tasi alo latou ta mā ia i la tau uma tama matene o le whanaunga aua e sa to sila fia la auto le fa no va tu era por kalame e pepelo le tua inga le e pepe se ale li lo pulotu pepe se ale li le Australia la tu te fa la uteleina fe me le mafau le mele u fa le fa na o yo ale pale mia o le feta ngofi ta vale le nanga ngana fo ia le tu lepa no fa no le le ilisi yo na ia fa matala ila ia lea o se minstai temi a o fai mapani na tuina i o tengi aile minstai fa nga o na fe ro ta vale malo e na ala na talo mena ina ua uma ona tala noa ile fa nga ile atari i o le pale mia ta vale wala la ska ko va aisa mo i tuinga me no fa tu so ia ka ko ke fa ia le me le anga o fa ku pokala Wah, lua i tu la na tau fia. O le tau fia, o loka. Pe 5 minute, pe 2 minute. She was in custody. Ia mena. E a fua idea. E a fua le meo le wha aoso atu isi tangata. Ia le lau whai atu. E whaingo fia mo le utu e le siro le pulu. E le whaingo fia whai lau whapa. Aolona pōna. E te lea i na maua le tangata na whapa ina le whana. E lea wha ina le tangata na utua le pulu. E la vea ke le au whapa whana. E wha le la vea te le ia le. E salo kala. Ia wā neila. Kauku e kula epa, kauku e whonotoe, kauku e la kongi, kauku e le tioia, wala. Lala se kala le au kufanga ia. Ioi. Kala mo ia kala le whaia. Leanga isia, ele i lilo i la lo le kala ngoa inga, ki nganga whaia kuso le, e se le tala. Ele ese me fa penga an kupu. Ele se me fa penga an tupu lai. Ele itali le fionga le li pale mia ni name. Me kero me ele kari ai. Ana o siona fa fine nana tali. No fai tau ele posta tene. Le fine o pale mia. Ia oi foi se si ala va onsa. O te tali tonu foi. Ea o le leile fa na o pale mia. Aua ne itali seisi o tau i me whaatinga ai e lungo penga te whailang. Aua na mai mawina na tenge tali ai. O le whesili. O ai sesi a ioi. Ai ua nofo le tenge o ono whanangula a pā i le meo lea. I ola kau whaleanga o kangaka. Lea langa whaile posta le kengi lea. Lea whawhine o le li pānia. E le whaatangaina i mātou e lo mātou tamā. Ono matu laa i mea ia. Manino, malama. Ioi. Ai fio sofia fai. Se ko sila laka ko sa mo le leanga o le mea. Ia wala. O fela o fai ia. O fea o fai ia ila o kama le o i ele ngol. O fai leo lenga transfer i fefo. I faleata. O i fai le ngol leo ngasi o maisis. Ioi. Ia le la ua fia tula fono. Uma na loka lua tula pe tolu fa lima pe fia lava i tula pe se fia minute sapangi. Ia. Alena, whaftai. Ioi.
o sapani, po sapani, po ai lapa. O ilona ingo ato, o i whaili ingo ato matai o le. Ia, o le nā. Ua tu inga, tu inga whai, o te whai atu whai nunga lau po kalame, se so ia tu te whaatu pua tala. So ia tu ia le nā te vanga, whaftai. Te vanga sapani, whatever. Ai le ai. E umana pese mai le utangata mai, pese mai ia le tamau o plotu, ia kanata. Io. Le ala se la ko kala inga o loa wakula waloka. Le se kala la wari ia. Le se kala oe tulepa. Le se kala oe fantoe. Lang ko kala ngoa le melea. Ngo ko kala ngoa leo te fat no falongolongo mo mata-mata yo to por kalame. No falongolongo le interview tulepa. Tala no el mena fesidi la so ai sauda kali o kai. E pe o ka ngaka nga ai sa on nga oso le kali o le pare mi ko afil ka afal. Yo wala. O anela e o fai se so ni le tenela u loka ma. O le fuita mai tai. O le fuita mai tai. Aua le avelo to wita tele i le whainga malo ma le pale mia. Tau te whaatupu ai tala, tar se. Aua le avelo to wita tele i le whainga malo ma le ua whaima pale mia o le atunu. Se usitai. Mana ia si usitai e sili nei role ngā o le mamoe poa. Ke rota sile meo te fie loa. O tau ia le au ata mamai o tuspai. Le ale wingo le mele. E siri le usitai nei lo le ngao o le map moe poa. Ioi. Na mele whape mai ai, e siri le usitai nei lo le ngao o se oti. Ia pe whape foi, i se ngao o se maa moe tanoa po se maa moe whawhine. E ei, mafuanga mea. E iei le mafuanga o le ngao o le maa moe poa. Ioi. Sa, tasila leo na mori mau i le whamsinonga lea whatari nei le whaiunga. Tasila leo. Tasila leo na le iloa le mawhaina whi alo whai. I le taimi ioi na cross examine ai Eloia, KC. Tasile leo. Na matua le iloa whi alo whai na tala. I le taimi na whai ai le cross-examine li Eloia. A lea mai ale si awari e whai mai ele I whai ele malea. Le na tau te whiu whamtala. O le mori mau tutu sa moa. Male mau sari. Tu e wha matala ele number 1 witness o le tamaitai o Marie. Na whaatonuina na ia. E leo matangata umanei. E sui na mori mau. La si mela tatua iai. La si tatu me iai. O si tamaitai si. E whalongolongo mai lau porkalame. Vai. I le lelu salamone. Aua le tutua e lesi le afi. Ma e alu e tutu atiri. E te muai. E te mua le afilena. Ku peku la epa manga li kio whasalalau ioi. Aua leo sia la tō maru si anga. Leo ua pepese le whai unga le na mai nafi. Leo pepese. Oa i e tō tasi. Ili se mo te popole le whai unga le whai na nafi. Malama male atunu. Nino malama le atunu. Ioi. Ase male mata upu te mai taile. Na utoi fo i atula i ele. A fai fesili I le mele. A fai o a fia ni tangata o lo fai le mele to inga sotu la fono lea. O le sotu la fono. O tangata fatu putala. O fia ni tangata o fai le mele. Mantua fai le nalo lo apu rotu sa fatu putala o otisto ina oi. O fai le ingo sto ina fai pule.
Oi fosi to ina matua le le fast. Le na sa puro tu fa pa I lungo le e tala ua oti o maliu si to o kea tea beato. Io Vai ta sinda mea te le na fai e tamale fa tupu tala lea. Io Ua fia ni tangata e o fai le li un po le fta to vai et foi le to e no no mai email. O fia ni tala la tu te fa tupu e fia Samuel. E ele Samuel watch, ele Samuel tu esi umo, ele Samuel e uma e o io fa pe ta itana tu spa ia io fai tau fa pena. Samuel mo Samuel lua tupu mo tupu e lua no fa inga tupu mo piu fa pena fai tau sa te amale Samuel lua. O ele tonu man fa. Tala fa tupu. Io o tala fa tupu. Wala. Si sela mele o te tala no atu ia te o sa. Fai ma mausa o tangata nei le meta o fai tala fa alewa. Maua to tasi ia tamai tailea. Maretta, Heidi, Ilalio. Io au falongolongo mai lale au fai tala fa tupu le mele. Io tau iloa. Ole morianga la vale tasi tau moria I mautou. Lo tau fai tala fa tupu, fai tala tau fa valea. E fai uma ia ma ori rei lunga le te ingol malo. Ori e le tuangai. Io ole mea le fai kala fa tupu. Ia le fai mai fa tupu le tala o le se tupe. Io fai so o io tala fa tupu lea. E tu le epa. Se o le se tupe. Pi fa pengale le leor ko inga pi fa fia malia ia. Fia fai fo e limoni tala fa tupu. O le tala fa tupu. Se le se me fa penga e kupu. O fe me o mai kupe fai ngamia. Io o fe me o mai tupe fai ngamia. O fia ni tala fa tupu e fai tangata ni. Io wala. Nele ua fifi unga to mai taile. Esia. A fai atu lava na nofo foi matusi le tala fa tupu fai mai na o isi talo fai si sui pare mia. Tasi nan tala fa tupu. Na fai le fono al sui pare mia. Mai foi la tu le fai ile official sui pare mia. E nia televisi mia. Tau tino le sui pare mia il temi alai New Zealand le. O le ma fau mua na fai le tamai tentu stala. Le observa malato tu sina tala. Io ia le na. Isina mali Mea o tangata fai tala fa tupu. Mea o tangata fai tala io ngofo fai tala. Ai a fua sia. E a fua I le ita tele. E a fua I le ita tele. Suk tanga fai tau atu le manatu rau tama lea ala tenye le Heidi kei fai mai. Ma mo e poa lea na osi ai le taulanga e saulo. Ai le tau nu watu Samuelu. Sa le tatau na faia e saulo le taulanga. E sili le ustai le e sao. Na manaia Heidi le tala le te fai atu. I le va ai el tu stala. I le tangata na tu sia tala. Nara le mea ua na tu ua I totonu le mamo e poa. There must be a reason. E sao lau tala le fai atu. E sao. Taturo umare tala I le taulanga na. O le fesili ai. La mena tu ua tu stala le mea le o le mamo e poa. Na mena le whapea mai o le mamo e whawhini. Ia pena le whapea mai asili atu ne lo le nga o le mamo e. Na mena le au me whapena. There must be a reason. Tatu na au whaitau tu spaia. Ia si avat munule so manatu se temi o mua. O no, le whangasoro tatu porkana. Ia, le nā. Taru si o whawhongwhonga masita mai tailea. Na ua e a moa ato. Ia ua fuila.
fai atu lava, fai, no pese atua, no pese atu ila por kalami. So ia tu te faia tala tau whaavalea. So ia tu te faia tala whaatupu, wā neila. Iwa. Elena wau. Pese mari tau taia, pese nei sa vea, pese nei tu, ma le ato ume langalongo ina le fast. Ai tau pe pese uma mai a martu taitai. Ta mā loa o Papa Street. I saw with my own 2 eyes. Yo, o whaalongo ia i o utaringa e lua. Mata e pokalame malerile i Australia. Na fesili e fwere lile Australia. Ile whaonga e whanau la audi o tawa. A leo. E tasi le fesili e ka amilo angei o, whaasau mai simea, eita i ala audi. E tasi mena la tuan fesili. Ile mena whaonga e lona tari o tawa le leo. O tau whauta o tau iai. Ia se onge la faise ngā ruenga, pe avese tala i le nata mai tai ua moria, talu aile tu tau, yo. O pulufana na lo tau tua e whapapa ele ta mai tai. O whapa ni ua. Ua. E lau toi pātonu alwhana i lona moau. Lua i tūra, tolu i tūra, whai tūra i tonu le sela, loka, fai whamtalanga, fai morianga, ia. Ua. Fatu fulai. Ele ma fai na sautu da epa. Le tau tama e pese mai fai mai e le si i lalo. Eoi. Le ua ma ua le tala ona nafi. Ona nafi na whataunu ina i le mention. O le mention ele se meo se ele occasion for nothing. It's just a mention. The mention na ile le la fa wau le case o le atu sa ili le aso tonu ma le aso e fa wau le case por fam sinonga. Ana Paul ai ono ia ma le fionga i te i o le tuangai. Le ua set up le aso. Ma le aso fitu le masina fopea. Te ua sesea o le ale aso. Ia na aso fitu o le masina fo aperila. E vai wala ia sa moa no whai atu foi. No whai atu foi. Tau te vevesi whai mai. O tō hoi matua ia tu ia lau le mali tō whai mai is above the law. Io au le whai atu le tana. O le tangata lo tu le pa. Paule o tangata consider himself. He's the man. He's always above the law. His decision making, o ana mea uma, o ana winga, o ana tanga, mea uma. He think he's above the law. Eo. No tala no atuana na file mo le mea ele i ai se taimi. E ei samania na samania to ina lea. Le taimi o King Whaipop. Eo. Le foi na samania i le mata upula valea. Eo. Samania le mata upula valea. Ana nafi. Ale sa unet fa matalanga. Ele tu e foi nafi. Na fesiringia la tula na loia a vatu le fa matalanga fa maruru atu fa masinonga. Lai mai. Ka kusirsila lai. Ai a tu mai nei asa fai mai nei le kai fia ku lai nga likio i fa. Kolu kai fai ku la o karango mai likio le msema. Dio. A vai la le fai ni pepero ke le i mele. Pepelo. Lana isia. Ele i tu fa atasi ai tutono le potu fa masino. Io. Ko kilo la ko me merka urkanga kai lunga atu. Lona mafau. Io. Lenga mai ngai ni so mai lang karsanga mai tawi tawala mai lana loia. Fa maruru atu ele mfanya tu la ile matu suine o lema. O le merka nga kai fa ngoi mai pepelo.
O le mai ao ki resken. Doi. Ai kumu pepelo. A pepelo a sawa interview fafo ya. E fie ku la o interview. Pena o le se furu minute tu e faila na mori ma faila na tala ilunga famsi. Le lau ave ile le ave il famsi no. Ile temi e lau ina ile temi. Ia aua ne misi tonu pot famsi. La me lef ko ave kalangi. Ua fieng famsi ngonga. Nga ave ko kusi samangia ave samangia kakare. Ai le ku lunga famsi no. La me ngare fengi me. I telo temi. La me lef ko afai er kala famsi nonga. Awala ni misi ati oe le sofitu. La me ko afai. La me ngare ave ise reminder ia tu le pa. Awangi misi aki oe le menseleng fa nafi. La se me e fa pitoa ia tu le pa wa fua i ono tu e se tu le pa mai tangata uma. La ngale ise me ana ono tu wai se au le malo lumo famsionga. Ai ana ia se me ono tu ele e tu foi le malo lumo famsionga. Tu en le palemia the current prime minister and the former prime minister. Tu mai lunga. Tu tono pot famsino. Ai a ele. E to ina le. Pai e no forma tama fai ia alo ese malona tu la i tu tono pot famsino. O ele tangata na o mai ele tala lea. Mai nei lan tine yo. Tu sila o tau sa mo le meu tangata ale foi fai atu mo lia fo malo ale foi le longa le me fe alo fai solo e ti si o solo ai. E ngutu solo ai. E pepelo solo ai. E ta sila le pepelo. Ai sau ai malana loia pepelo luma i mele. Na pepelo loia. Ele sau la o client solo ai ma. Io Kau walanga sa ili ile palemia. I mean sorry. Kau walanga sa ili loia le. O ma isa o lang clients pele ai. Wai tasia mea. Tasia mea sili na matu yasa mo. La menga le kua lunga seisia loia po nisi tangata o tatu oi Samoa. Fa manatu ya tulepa. Ioi. Le tau suilea. Talu ona ave i tusi whamasinonga i cases momua. Ele i ai se taimi na tula i e tono whamasinonga. La mena le whaise me whapena. La mena le iaini lo ia ni tangata o tatu anu e whaia se tūranga whapea. La ngai le fau te maron me lea o lea atui le whamasinonga. Na te le talia le latu e tū i tu tono le potu whamasinonga. Si fautana tatu sa moe. O ai lona tangata ele tu tunu. O ai na ia o le mfaina tu tunu. A fai o leo tu le current prime minister, ma le former prime minister. A o ai la ia ele mfaina tu tunu i mea. Leo umana tsamania, umana ave itusi. Io o ai. Paina katiti 881 fai maila na tala. Ka fe lo loto tua leanga loko leanga vai oe. O ele si sili na fa vale valea i lalo le lama masina. O leo te tala noa tu lea. Leo te tala noa tu le mea tonu ma le mea sao. O ele si tangata te ifo i tupua. Lenga foi o le ifo i tupua o le tau ifo i atu lepa. Fai tu le epa mautou atua. E sa ia tia ule meo lea. O le ifo i listangata. O la auli o lo taitai. O la auli o la uparimia. So te whaalorungia turanga nga. O lo tau atua. Ki ngā ia vai melo ke whai atua. Ki ngā le tūrunga o whamasino. O sesi foi o sesi. Ia vai. O sisi foi o sisi. Não foi uma li palimia, ma ile lau foi uma tama tai lo isili. Sila mei. Na samania mai lava tu ile epa. A samania lo e mini
e te tauna tu tono pot famsino io tauna tu lau fenga tamaitai pale le tamaitai loisili lau fenga le li pale mia to sila sila to me le fa mon e le fa tonua le to fa man fa to tanga aya wa leva lau to mangalo king fai popo o ia na ave ele tu sil fa msino ngai turai la tala ele turai ele ima mawar te mot mano le tu le foi la tan turai na fi le tala le lena momoli men nei ai al watu fa noi ai lana loia le la fa noi la ma ele o atoa ele a ko fa fele fa fenga mai ko inga ale akala ngo mai ai likio i fa fo kai fie ku la kan ngo ka ngo yang kan ngo ala le ai se senga o tala noi le tio ia matala no ia tama le chamo malelu alu ku ko mo pok fam sin se ola tam fai ola saudalo please come down to our level tatu mai tatu fai fatasi sia tatu menti ele ese ele silia oe nai lo tu la fon a fai o se tusi sa mania ia te a fa pe lo va tu le lo suti ia te a fa pe lo wa file le complain the honorable I ono ia te so you have to be there you have to be there e te tana elu ia le lau au mai le tala le na whanau nei i se tasi o mai tai tusi tala foi lea tongi maa i le fionga le li pali me mai ka i o lino mai afa lea u whaatonu i le whamasino ia aua lani i toe o atu a toe whaime se whaanoi na sofitu ai se ame whaka ave ngei ia koe ngā kala whaape le menga le whai ai le ana nafi le mo fia ni mea le kukmaro le kongi ia o le tangata tonu lava lea sa pueata i le sa mo observa o ia fo i lea na pueina le ata o le palemia i le malae vaalele lea na pisa ai fo o ia fo i lea na o atu tau pue le ata o le palemia ina ua fo i atu mai lana singa mai o ia fo i lea na alu atu vaalele lana drone a o tola wapi le fast ia lea oi la tangata le fa mo te vanga io okay Junior Ami 29 years old olo nata le o tu like me after io Junior Ami ia faafetaitele o warm panga te le taʻua o latu lea ua lafo maia me ia tea io faafetaitele mo information Junior Ami luas fumalaiva tausaga o le alii mai manu reua ma manu kau ia ona o nei mea vevesi ai lena vevesi fo i le faiʻuga ana nafi ua ua ia le faamasino i outou loa o outou faiʻuga e fai outou faia se faiʻuga tou te iloa you not feel comfortable with tou te iloa ene atu lava oe i le taimi e te moe ai o le taimi e te ala ai o le taimi e te ola ai ene atua oe si mea lena ioe oa o le mea o le faia o mea i lunga o le ita
o le faia o mea I lunga o se le fiafia. Ioe. La o maila tara noa I le tu o tu le epa I to tonu o le whamasinonga. A I au tau matau mai Samoa. La o fionga ne li pare mia marta mai tai toi sila to ane mea. Ma toi matai tūla. Pea whape o leua ave I ele whai unga ale whamasino. Ia aua ne toi ne misia ia te oe. Le isi whamasinonga lea o le awhai. Aua ne misia ia te oe. Leua ave I ele ora. Ioe. A pe ela no ina si mesi. Why now? Le na after fa ile ora fa pe. Le mena le fa manatu ia tu le pa o le ia mena le tu lai mo muai. Ai fa manatu ia ana nafi. Mele ma wa to wolf ngu le fa la fa isa. Ele to manatu e se sila sona nafi. Te lona wala wa isa moas a mai le tali mai sa moa. Usole ai o nei. Le tali le na me o nei was only a mention. Na mention fa ina nafi. E ta mai ai le aso o le ua te tau na whaakone ka late uma tō whinga o whamasina. Ia. Ioi. Le ala ua na nafi na sa te tau na itu le epa ma le ioi. Le ala ua. Ai mai la ma le si tala mai fo na ni whanongongo mai tai leo lilo mai awa mainga. Le ua mai utarasanga ai ma le ana tangi. Se tu watu se lua wa yaso. Se to e wha mautu ai ia sa ilinga ma a leo. Ewa. O lea o te wha leo inatu tala na maua mai I la mai tai leo lilo mai apa. Ewa. O ia lena au mai le tala. Pai e le lo ia le wha noi atu le epa. Na le mwhai na tu ana nafi tutonu le wha masinonga nafi. Ia, ore nā. Tātou tartaro ia le aso fitu o le masina fōwelo to e maro minu to e lua vai aso. Ioe. O ana pō, ana nafi, ne fiafi. Le Samoa mauina malawa e Samoa ia le tūlanga o le launchinga ia po le a foi o le whaailoaina. Kau pē me lak mōri le ang. Ioi. Na whaalau ilo ai ia leulua I o le tātou the drug test o le drug screening. Turu o ta masani le mea sole. Ioe. O ta ui whawhia I nei mea. Ioe. Se ilo ta lau. O ta alu whaila ta whea au vai le whang. Ioe. Tu ilo ta tutu whai so I lungo lea. Ila ta package ta te toi fo I ngā ruenga. So se taimia as a new hire. O le package le te tau o nau I uma I tangata uma. Le anga lau te le I whaingalunga le malo I nei. Asa whaingalunga I le company. Whaingalunga company. For so many years. E te loe. A e wha pe te latu e se mea pe te suru se mea po le alava se me tupu ia oe. Tai nana e avea oe whaile drug test. Pe la vea ia te oe se ta vale pe te back up atu so se me ta vale company. E ta ofia ina oe. E se isa oe avele. Ioe. Ave whaile drug test. O le malo si anga le nā te tauna I elta tua tunu. O na nafila. Na umalon whaile lotu.
sa ta ia le sunga le li fai fe au o se li o matonu li o pilua sao o lo fa no fo nei tonu o manono tai le aile maloa na fai le lotu ona tulole le fo isa fai mafofonga le pole ava noi le fionga le li pa le mia ia e malele ai ma fai mai sana upu e tusa o le mele len fai anafi io a umano sau fai le li pa le mia to tala no mai le na fiangai ma le po ia si io o ina fai le me ai e fai lo mai o le potu lai tua o le potu le o ta pena e amatai no winga e fa tino pea le me tau mafa ma le fainga o le mea ai fa tino fo ia at the same time le sa ilinga o ila tau amata me la fionga le li parmia anafi le do tonu pola taimi le fiafi pato le PM le te va tu ai yo o se ona tu foi le fio sofi foi ai fio sofi mai a foi le vai nga le chapipi foi mai na papa stu ia fai no fai mero le amata me tu yo la foi e foi mele no sot maro tu ina ele ele foi foi no fai le fio nga le palmia yo the prime minister can take the risk too la risk le mele o le yo a testa tola o la ko positive test yo na a le mele tatu vai na fi a matamea le fionga i le li paremia maua ia ma results na fi e negative o ta fia vaia ta fia no penga testa e matamai tai fa masino len sa fa mai le sipito o eta mai tai fa masino o te mai tai o mata tua tangaloa iyo saka fifa no pese ka kuiu ma koi mala ula ia kilo ke wa sa war fa un fa masino ngana fi yo kalilo e pe fa fe pe ka ke fa kale e pe ka ke fa mai so mana tua ia le tala al fo mai yeso tama foi e atala tu vai fo mai anga kango e kama i me fa longo halu fa solo a kol me fa longo lo ka faka uma lo ka faka halu le i lo ka pakua yo aka ke paku fa penu la kau mai le me fa longo ele ku e kaling la kau mai le ua ia me fa longo la halu fa solo a kol nga uma ka ba kulo o mai le prescription o prescribe mai ta fola ale me fa longo le ka ke la ku ke fuluan e pule na fa semea pe ka ke la ku fo yo lo ka dislocated shoulder i ka longa ai alu so le me fa longo aka ba ku ngasali o la ka me fa longo e ku ka din alu aku ro malesilo matua i le siaso la kulo matua pa mai lo matua yo kala kulo makua le waru me fa longo ka malo mai kulo makua ele fesilia tu boani aunga ele fesilia tu boani aunga ma ke ba kulo makua ro tu si matmaro fala au lo matua fai mai le tala lo matua takta le fala au le ana na ua to a fesilia lo nato ile lo matua o lena eso o unga o runga ngase io mai lo matua io e takta o ta saua va ai oi o si o ta fa tale ama si o ta fa pipi so o le o la no io tau tonu e tale lo matua aisia le fa maoni io la tu te io feni me alu la ton me falon ala tau de u me falon io lo foi la lo tu si lo male prescription ai le o loa po la ton ele fesili fo i lo matua po ana le fai atu nei le lo matua doctor o afala au na o watu tu si mai to a fesili ia
si o aunga o lo ngase. Ya, tali lo fa penal lo matua. Tali lo matua, yo o si fa tale ama si fa pipi so o le no so ni vai la sunga le il foma. Ya ngara ko ama wai fo ala usao. To ama wai ia fo ala usao ave i de ngase si lo matua. Talo si. Ia fai fa per me ma wai au ri ia le au. Ala winga na lo tala. Le ama ta mea le fionga le li pa mia. Yo. Ama ta mea. Drug test. Al ko kele yo kanga kayo ma ai tutun. Se ka yo. Fa ya ma fe au vai uma au ri au ming skaleng vai ko kom. Talo sanga ma le fionga le li fai ma le sunga le li fai fiao. E fa se mena ngai ata tui mama yo. Langa ole mena fai na por mo me le P test. Yo. Vai foi se fa per ole me le P e fai la fe au vai tu tonu ta mai fangu a fa per nam tele. Yo. Fa pena ile. Ia fangu fai la fe au vai. Na ole lo wi ale test nga na maua na. Ya fa un rongo atu il tangata sa MC de por. Yo. Sorry, fe lo mai message here mai. Ia si uma fai tau uto. Si uma fai tau uto. Si uma fai tau uto ranga ua. Tu titi o mai tato malo. Tu titi o mai le tato malo. Tale fitu. Ia on sai mai. Si sentile kako. Langa au kangu fu e vave senti e le mea. E expire ai li o le taimi sa o tatu malo i tonu, sa o tatu paanga i tonu. Ne lala tango ese. Ta-la-la, ta-la-la-la. Ta-la-la, ta-la-la-la. Ta-la-la-la, ta-la-la-la. Ta-la-la-la-la. Ta-la-la, ta. Sorry, mus. Alo fatuso. Ia leo mo wat fatai wa. Ngalo ia tia una io. Au le tulanga le na. Le tulanga le na o le taua le nasa mo o le afoi. O le fai o le. Le ngata ina tautala iai le afionga le ni parmia. Au fatau nu fo. Ele ngata ina maua le tulanga o le me ave i tu tono o le pale mene. Au fatino fo. O le facilite lea. La mena tua ina fai nei me yasoia. La mena kua inga fai yasoia. La mena fuko ake ia ukoe la mena ke ia ukoe kumu aku le me o le afo lingo le mea. Le fatpui tangata ia na mau atu nei. Lua se lau, toi tea lua se la mon tupu tangata lenta loka atu nei. I mo mea o rates ia na alu, mau ai tangata
mo lo se lau tangata o le fasitele aisia me ua whapea lea le mea na le whai ai I ia vai taimi a o pa le mia tu le epa I tausanga I tele le mena le whai ia mea a le tatu te lo uma o le aisa ua lewa nei Samoa ioi o le marijuana ua lewa nei Samoa o le mea langa le eleng whai e kula ukala o le se senga I o tangata I lo whai malo ioi ele a ngai te facility le pa petu te fetu te lo fa se malo o lau tu fa nga malo ele lei o no tu fa tino ina I el fa nga malo e se foi mena ave I lau tu focus e se foi mena ave I lau tu fa momua io o le lau tu fa momua tu te fa momua I viing tu te fa momua I me tau de le ai o tu tu te fa mua I me fa pe a me o matu fa I me tu te le I fa mua ina le safety ioi ma le welfare ale tu e sa ora pese ia wai la I ta sile me taua sa mo auto tilo to ai ole priority yours and my priorities o le priority auto le taimi o tule epa landscaping o mo me o atu falenga ioe o le tam fai se valele anga valele ngau ioe pe o mena na ngai o wala papa o me tau ngaruenga te tele ai alfa mo mual vanga le utula I mai temine o le hale la tu priority ile ngata ina mai ngā lulue I le welfare o tangata uma social development si tianga o le manuia o tangata lautele a fua mai I alipata tau fale alupo fata fa o Samo atua e si itia I le taimi tasi e se senga na o mafufonga I wala o fatu foi mena ile ngai tau langi o failonga tau langi le nanu ele developinga se atu se nanu saina lele le atu le te alu e si I lunga malo saina la sa nanu atu le pare mio saina ia na ela so foi me orto nanu pare mio Samo le na tatalaina le meo le launch na fa na fi ole le drug screening drug test la le melenga fai drug test la le fai o le mala papala le meo I Samo o fa tupu la ia le meo le tangata aisi le awala le anga ulu le anga ilea anga I mea ia tu te loa sio I ivio tamata sole mo ia I ivio tamata awa aia tu se fai pule to tono o taimi o fono ai wea mailana se langa ia iso le sia I sa matunu no foi soia amato one night club tia soia taimi o nata talavo ti ngare pongi sa o le mea foi le pongi sa o la a foi clow moli o le night club pe tau le losi si toton o le alo ta ofu matangata te alatu mata ita e tu lalo molinga pe lang pepo oka pe koro o le fapete na fai ma o night clubs ele o tala no tu my experience temi fo I haru I night clubs ke kulo I lalo kamarang violenga te tiro tunga e tiro tu le tenia le te rosi siva oka o le makua miss o haio ai la vai under the light ke loa nga kia mori o ka fa pe mai le vala awal pa last call for alcohol kilo mori ke koe kilo ku kengena ngono siva o ka se le puso le
Pai atu ai fo. Tu fo il mali fo il soi fo ngamleo. Mien tatu o mai yoso mai fo si fa pe o yeli fa penale life ma leo lang. Si nga ka kuwa mi o fa de liam ka ka sa. Yo. Nena. O tu ni. Mili ata masi tu dua ya utala ling chal si. Di ata mai utala. Au te fai atu ina ua matutura mala utenya il malom tu e lalon morile. Paura le tangata taule au le leila lon morile. O le taimira na ki e mori fo le mori sa. Oka watu, wow. You are so beautiful. Yes, ya ale fai atu e fo ni tala tau fa tantari ngori ki tu pa ise. Ia na o le tasi le na vaenga ua tafia fia i lava. Ua whaatau nuina le vaenga lea. O lea le vaenga. O le vaenga lea o le drug test. Ia. Lea la ua test le fionga le lipa le mia. Wa aile ua li ia i laku le drug test ale watu le fono. Pe fai foi di excuses pe o tu le panen whainanga excuse nafi no fionga le lipa le mia. La le excuse tu le panen ko le fia ia. Ioi. Ko ka le fia ia mo le latu fai excuse fe mai le latu na fil fam sinonga no le pa mai ma. Ioi. Ia, leo whafonga mai le fionga le lipare, mia whafonga mai ma le matai tū le mele. O le taimia te le tu le fono, mauro man hang kafi o lima. Ioi. E hang ka whakasi au lima mau vai. Ioi, aisia, ele lei, ai ua whaisi oa. Ele lei, a ua whaisi oa, langa i loa ina. O ia ia o tangata i lunga atu tu la fono lo mawhawhauna ia. Ioi. So isi foi tempi. Tate alofa i to ina umatua. So la e alo lu foi e so ese tala tate va. O kai sole. Se kam foi fangi kala eu so isi alofa se tangata sole. Ale mele le alo lu mai kasile kala fa kupusam. Mai o maleleo fa i ro ina sole. O leva unga lui mea. Se o le ai se kupe. Faingor, ole leo angar ko inga sole. Au ke fai atu. O fermenga ke lo mele se kupesa mora tupele. Se i longa inga ngana mai le minstau tupele malo. Pe fai me foi le li par mia. Sa mo o le satu tupe. Tatu tatonu. A vai le mea le kamaro le fai. Malana vaenga. Mene ka fai ka fakup. O mai a fa tupu le tala. I lunga o latu mawhawhonga, i le taimi a o latu aia tu per malo. Ioi. Tu sa loa tala no mai taimi na latu pule ai tu per malo. Ioi. Ngau mai le kam whai e langu wha kasi umatua i malevaenga o lo tu malo te mnei. E a fua isa. E a fua tu inga mawhawhonga ia. Ioi. Na oa ua malalangi uma upu. Le aisi Samoa without me. O te le iai loa tai le malo Samoa, se uma mea ale malo. Iona. Ioi. E makau kia ko i ngā mawhauwhaunga whapene i lea tunu ue. Whasolo ai drug test i tata tau ana drug test an pō matale no vai atu iai. Whamasino, drug test uma. Whaiwheau, na ua uma na tarusanga na whaiwheau na whai loto na pō. Watu whai la tau se i oe. Se whai ni ala tau wheau vai. To tono to mai whangi. Ewe. E vo i ale tala fwoi vai temi nei a mātou i nei le. Le latu o le sili i e latu e whainga ruenga. Ai wa ai mamau tua. Alu le solo i to tonu e. Whai le drug test. Ioe. A latu role li i alu tu a elana whangu fwoi le sau whailan wheau vai. Ai lole leia le li, whatu a uma na ulala na maliwana, i le pō tarwai.
saua ma le fangu lea oso lan ta'avale i longa fale fai lon to'ulua. Mam, si fai asina utamai fa'atulutulu le tono le fangu lea. Fai lon fe'au vai lon to'ulua alu lo maia. Alu lo maia ave tonu e test. Ia te mataulia foi la o le test na ko kele. Fa'ato a mo mai le result in the next day. Very next morning. E o le tai au so ai e bala au mai ngalu. Bala au mai la tu le afo le HR al company. E la tu fai ane i le tala le al tamai tai e congratulate mai na ia. Fa tu le e pola le wingo le fai mai. O le ua le mau mai lau test to masina you have 3 months pregnant. Eu afu halu ave ia fe au vai alon to. Yo toinga me e mau ne me ai se mari au ni fai tupu ia me tono tatu tu alu sa o tangata fa nga ta mai fangu fai le yesi fe au vai o ti to le fa me na le no fa no tu le pole e ia tangata na supervising na ia le tenye le potu tenye na ia le tama le potu oli o le fa moi ia tu war tangata ba ai au fai lo fe au vai ia tu war tangata tu tama i le potu tama tu ia tama tai i le potu tama tai o ineila ele fa pena o inei e watu le fangu ia te oe e te watu tonu le fata ele ma le fa upunga e awane e flushing le toilet pe a uman faile so ngai ele kama I trust ala ia uma cameras to tonu ele ai se si te ruo to tonu na oe te anu malauta mai fangu le na ma le fa upunga ia awane e flushing le toilet pe a uman faunga so o vaenga uma ia te loa e o e tatu atu ranga le fou le tatu atu nu le mele e fou le tatu atu nu le whaatino ino le mele ai o loo tari tonunga e masanye lo tatu atu oka se mana ia e tinei e fou le mele o le fuala au whasaina o le te lei o le taua o si vai mele ona na fifoi sa fai ele felo inga fa pitoa le komiti o tūlanga mamalu ma fai longa tau loa a Samoa ma le ofisa fa lau le media ia pe o lea o mai mo o mia ni tangata citizen o lea tunu e ono ave iai ia fai longa fa pitoa ia se furu tonu foi numera na mai so far o ifa ele o ator foi numera ona maila ia le pe ia fo linga na tato atu e mamai o atu tangata mto o fatu a me o urenda tau o mele o mele tau o mele pe ia fo linga fa pena o le tulanga o meo tau aloa o pine tau aloa ia fai tau e silia tu mari se furu toru tangata o tato atu e tatau na ave iai awards ia i le ngata na ta'alonga o tangata ua loa le tautua i le atunu e le loto ina lo tupua efi pe po umana award langa o le 2023 le na le awards muli le na fai ke le lora pe na mau ese taimi o tupua i e ala no fai atia tupua e tala fea ngai le tupua ma le fionga le li pare mia le oe temine o te tali tonu e le kōri fai ai ia tule epa i lunga la mea le la fatu o tupua fai pule minsta pale mia tamau pale mia le ale tau head of state le ale tau le au le malo fai pule minsta pale mia
ao le malo fa le mea tele nai tu ina le iaia ma sisi o le palemene maua le mele le fa le taulana le to ina le a o maua lona malosi e te loe tiptilo fo i le fionga le li palemia e sutu fo i to ina i le fionga le li palemia tuna ne aisia fai pule fo fonga fetalai minsta ao le min palemia so o tupu ele yo ile afo le fonga fetalai a uau le malo o lauli le malitoa ma wa uma meifa ai le yo ile ao le malo ai pau yo tangata to lua o maua lunga mea o le pale meno samu o ye so te taura na tiptiro to lua o tu le epa ia na o le fai pulea minsta pania to iyo na tele i mawanga ia situlanga tau fonga fitalai na tele i mawaina fo ia le tulanga tau wao le malo na le ana maua i tala tangata tasile men tau feto ina o ye o le malo o le whamasinonga le ana nafi pero na fai atu moa ua ia e ui ina se tala ua fiafia isi ai le fiafia isi ia ua sisiva fo pati la to fiafia anafi ai le tatau ono tatou tu faua mea sese nei e alu pea yo mela le lai ona tatou tuli mata ia pea ia ele fa pe se I fa pe fu se contempt of court ia ai le lei ona fai langa a o foi na fai tala to ina tu le pa ile fa masinonga samu ai le ase me fai e ta sile to ina so le e pe pule sa o lotto ai e le tunu a pule ai te lafo na tala ia samu ai le ai ase me o fai ai ai ase me fai ai le tu fa masinonga le ai ase me fai ai ia au manatu o le a ta oto ia le tulanga le whamsinonga o le a le whai unga a le whamsinonga ua whai iai I le aso nafi pa wale mea tatou tilo iai le anga e tele lo ia ua utala noa iai lo ia fo ia e le tama ilo ia lo ia tangata hata mamai tele fo tangata hata mamai o mo meo fo mai umana ufasoma utala noa iai ioi o le lātou tala. O le keisi le o le vantau dismiss. O le ale me ta o mori mau tustusia, mori mau. O le ala fai mai, ua uma na wha tau tō ina tangata na whaia mori mau. Whai mai le mori mau le nao mai, na wha mori mau, o na whea na wha tau tō ai. A whai na wha tau tō uma mori mau ia iai. Ua avela tangata ia. Ua whaau ngā e whamasinonga. A lātou mori mau tustusia. Ai whawhewhea na whaise whesilia lo ia o lo o tū. Ioe. Mo le whionga I le sui parimia. Whawhewhea na whesilingia e le lo ia a lātou tangatai. Ia tustusinga ia. E le mwhai na cross-examine. E le mwhai na whaise whesilia lo ia na tu mo te lupe langa o pepa mei o tustusinga mei ioi al fisitele ana o le mea ea e iai se urungali oi ngo urungali oi le ngole urungali o le amai na ave le tangata ingo ia le apanga petelo le se lau lima suta la petusa ma le iva suta la nisila ia ma lili nofo vaenga I le pō a urumana I palota. Third party. Ioi, o lea ua o whamtalanga I tangata lona tonu. Meaning, o tala whaalongo. O lea ua o whaisa ili ngā tala I le melea. Ma au mai ai, o tala, o le whesili. O ana when whaatautoa e tangatai. E sa ona whaisa whaatautonga. E sa o iei se urunga li
I ngoa ia le na ave ia le afo. E sao. E ise unga i whapea i ngoa whapea na sue na mori mau. E ala na whesiri whapea. Ua tupu ma whauwhaunga. Ona o Samoa, si tama ia tunu ua whapea. Ai le maua mori mau ia. O ai tua ia le maua mori mau ia. A whai fo i o lewa mai le mori mau o te mai taile na mai mori mau mai Samoa. Ua mori mau o ai tangata ua whai atu le whatonunga whamasino i loia e te tau ona ai le whai. O ai la tantua i mea. La mena le umana whai atu wale apia ia oi tau tangata ia mori mau. Wale apia mori mau. La me ai turi loa lava se ia le lau avatu. Leo mai mori mau on themselves. Ave whatonunga e o su e mai. Au mai su e mai ele maua. Io e. Ora fasili. E se ngari whapea ia. La mena leo e fasili le nu. La mena leo ai le ofisio whamsinonga ma leo. Pe whaise morianga o le nu i o latu tangata pe moria a inga e ana tangata ia. Ora fasili telena. O ia se ngari whapea. O se mena o atua whaile paperwork tu si ingo o tangata ia ai le tangata whapea. Ua tele ma whauwhaunga. Ua tele tala tutupu mai. Ai sea. O mela ia. La mena le toi whaafe e se morianga e moria a inga o mai ele ngari lea. La mena le samani ai tangata le a inga o mai tangata i pe afa pesu e atu o fiusu e. A o feo Samoa e lilo ai e tu ingamea. Penga o aku atunu te tele nei le umeana su e moa. O le a le tu inga me le lilo tangata e moa. Na whawhenka ko me whawhenka. La me le tu e whawa aile le isamo. E inta ngata ola i ngoa ia ua ta ua isua whau tangata ia. Langa na o paperwork alen tatu tiro iai. Io. Ia na. Alo na o wa aisa ili pepa palota. Pe sa o ien tangata moni whapena palota ili ingoa ia. Leanga ua tupu le masalo le loto tangata o le atunu. Ona whai mai. Ua fiu sue. Ua fiu sue. Ua umana ave tusi ta ofiso malanga. Umana fe avea isolo mea. Ele moa. Ale foi la ua mai whai mai ea. Ua fiu sue. Io e. Ia pe moria foi le fiu anga ato. Pe moria ato nu ue mai ai. E loa ina. E moni ma wha maoni le mea lea o lo tamo whai le whamsinonga. E sa ili. Io e. E ngale wakua i mea. Te le fia e le whalaunga mai o le whai. So le ese le whai ngofina i o ina matari tonuina. Out of 60, 50, 40 witnesses. Ai tasi ale. O le mea sili na matu iai. Lea la ua whaalea o ngā ina sia le toa o le fast. Te whaingoina e au uso le o le toa. Langa isea. Tasi ni tangata e ili tata tere iai tu le epa. Lea. Langa isea. E tolo le mua anan tautala ma whanga mahali atu ai tu le epa. Tasi le tangata na whaitala fwile le tu le epa. O ke kaukala kura. Whai so kau whawhiwhi la kumaronia. Whai so. Kau wha o mele kong o parlemene. Lau whionga le whionga le whong whitalai. A tu e whai atu rore tala le tu le epa. A whai atu ro whai. Se whai la lau kala ngai whai. A le whai a lau kala ngai whai. Urunga manu whafu. Uri loi whafu. Eo e. Langa u whai so longa le mawhau le o le whaafefe o ka ngaka i kongo o le parlemene. A whai aku loa. Ke whai aku loa. Whai aku loa. Eo e. Wow, pa e kaulangi au le whai.
O ela liska menga ke fa ku you are the king of rock and roll. Wai le meliki king. You are. Leanga o tangata sa o moni ele fa fe fa pena bai oi. Le la fa yatu bitala le yatu. E o te fai me o te fai atu o te fai atu o te fai atu. So le se lo ko fa fe so. Esse lo ko fa maka. Esse lo ko fa maka. O challenge fo le tatu por kala me. Ile fa masinonga male sa ili le ungali le. E ese ungali fa pe ai tonu o fa le ali pele ai. Io. Ina ne yo atu tangata nei. Pai le latu fai laku affidavit support ia. Ma latu tususinga ia. E tu wani ngon tangata. Au se fa ta inga leanga le u fai fa masinonga mo le lumana. O latu fa ai unga ile taimi e tali ai le tupulanga o lo fai mai. Eo. O le mea silina leanga le taimi nei Samoa. O tangata io ele fa più tangata umoro te ia le atu a le tu te lo tangata le tu tala no toi le anga isia ele I fa alua wo fa pe le o te ta ile atu te mie de ai se iota le se temi le se minute le se tu la tasi na fa alua wo ai la au del mali toa fa pe o fa ia ina tu le palota alua le ai le se temi fa pena le se temi fa pena o ai le fai tiute ia. O to ina lea. Na fai ina mai ai le lua o lua tasi, ioi. Sauea mai ai na le lua tasi until now. Na fai ia. Ioi. O ai la ka kukua ia I mei e fai. Kua ia ko inga lea. Bai. E te fiu pena o fetua nafi. E o mai te me tu foi oe tu foi ia o tato uma ele e te le to ta ile atu te le to pale mia ile atu fono toe ile se te me to tu malo ai se heita pipi na tu tom fai ai em fai ai sia fio lolo ai lauru o tangata Samoa ile ai lauru le atua I auto pepelo na fai lo to wola fa mawarulunga o le manatua o tona o tau I loa fai se malu. E loa I to upu mau tau tala. Ioi. E se vai le matua tu le e pae sau pe o mea tamaiti so le leanga I o le nanu o rautama. Pe o mea tamaiti. Ioi. A tu te loa la tau tala nai fai. E a tili ai na to ubu tangata o le tau vanga. Le ni se toi fiena nofo tu tonu se vaenga ea e tamaiti mafaufau. Ma tutua tau sanga wa singa furfuru tino. E tamaiti mafaufau. Yo. Tua pepe mea mafaufau. Asa ili aku furfuru o kingo mkwa singa me ia lunga kauralo. Ya mele fasingai man mafaufau. Langan man mau na tuspaia. Ya. Pa ai oto. O le mata upu fa fenga inga tuai. Ia peli to meina le tamatane. Ia yo naso ia no tem fa tu na ina. A o le fe au fa fenga inga fo. Ele mo o mia le kipi o pa. E tipi le loto. E tipi le mele tonu. E tipi lunga I. E peli le mafaufau. Tala na paulo. O su ele mele o fetua. Ele leanga la tala le fai. O le fe au fa fenga tuai. E te tau na peritomeina. I tau sanga I e fia o te tau o tau sanga o peritome. Ioi. Ai o mai le teimi o Yesu. Fe mai ia paulo. Se leo le meanga e anga I tatou. E leo le kakipi o pa ule mea lo mga mea le tanata. E leo le peritomeina o le tino. E le anga I se iota e tasi e le anga le tala leo ki tano tuai.
Ilo mena fai mai e al apostolo no ese. Se peli le mafau, peli le mafau. Peri tome le nganga o tata. Peri tome le loto. Eoi. Ana ua peri tome lo loto sailele tuile pa. Na te tonu le sa ortara le fai tuai. Anga ua peli kome uma u kou loko. O levan kou le fai karfa kupu. Ua levan au kou fai yoe. O sa ili le tala leo te fai tuai. Ina ua o ina ua liu tino tangata le atua e ala ia Yesu. O le fe au tau mori mori. Ale toa whalea. Au fai i wangadia ia, toa wha. O le fe au tau mori mori e tau wala mai ia pau. Ta pena le loto ma le mafau fau o tangata. Sui e sui whawhewhea. Salamo. Salamo nei. Nanga e fōlinga e malie lau tala noe lau tō whawhonga. But that is the reality. O le tūla whono whawhenga nge tuai. Na ui mai a tangata, o le nu o le tua. Eoi. E au na perito meina. Armana i o si fe au lea. Fai mai le apostola nu, e se le kaulia menga. Usape ke ora mau paua e le loa ola i le olanga e tele sau le ola e whaavau. Nga. Eoi. Kusape kau ke ola ma kako pau. Ai kau ke loa le me kau le ola salamo, kau ke ola, kau ke o le ola e whaavau. Lava na matatoe. Eoi. Ai le isa ngai ka kipi e o kako kingo. Ai ele e lea o kako loko. Le ala fe mai paulo. Ele vai la le taua. Kipi lo loko. Peli le nganga. Peri tomeina le nganga. Ua. Esa. Esa setala. Tula e pasai lele. O upo le alofa le fai atu. Ua vai le stau fa le nganga le fai atu. Peri tome nei lo nganga. Tusa pe te aru mau pau. Ile malo lo tau sinyo iai. Ele o le mea sa ili na tatu. Tatu o ma tatu pau. Tatu te le faina. As long as we accept that gift. What is that gift? O le atua na tau. O le Yesu na tau le vao le langi ma le lalo langi le satau. Ia nga. Ua re kau puleangi a kako oi ka kipi o kako kingo. Tā ua wha ngā se loto fau. Le winga na tala. Peli le mafau fau. Peli le nganga. Au maia se loto fau. Ioi. O tau umai e lango i le malama o le heita pipi lau tala nolo tala no tuai. A whape o se tama. O te nau ia tipia ia ka kipi o pa. Ngau ia e salamo. O le winga na tala pau. Kusa pe kau ke o mkako pau. A ua iai tātou le salamo moni man wha maoni. Tatu whaongaina tauranga tasi e awhi. Ia. Ia lena. Ioi. So wai pole ale mele ua tuai mai ai ia le tātou. Fans have called me about and very serious with silent.
ia o le sau le text ka vai o te la ulo le te ava ava e sao o le te ava ava te la ulo a foi la mena le te fai tu ai te la ulo le that's how I delivered po te tiliva tu lunga o tio o te tiliva i lunga o pule la ai te mi fatino ai o tofi fa o sosoani. This is me. O te fa malu atuai il tatua fia. Allow mailu tangata o te to be myself. Langa o te fiu e fa pe o le tangata. Ele ato toa ai la tua mo ai. Ia. Le ua mai tatu malo i nei fiafi ia le toi pa ua tutua te fa malu rua toi le tatu afia langa u fesi umi o la porkalame. That was the same me from the beginning. E sa o tala pese. E sa. This is me from the beginning. Finga tafu ila e fai me felo tolu e te au mea au te fai atu si aula. Ese le au wala na feita o le tua o e ana i e whapena o a ufu i le whapena au tau mawhai la pe o le sitangata na le sa o role o le message o ki a watua i auto e sa o pese i le na ia le ua tau mai le tatu paanga ia a fio mai o e tamatai pele Ioe le atu nu pele le mafau ma le nganga I pele o ia tu le epa ma le hita pipi. Le atu ti o le matua pele a oi a va ai le hita pipi ia ti oi e ta I lau sua e faisa me tau me pito sili na ioe. A fio mai ta por kala me leva o tau tala fo I o tau umata tala. E faftai ma nei aru la e o le nei aso o va e fo I lau notebook ia na o e ta pena I me uma o le a talanoa ia o le nei aso. Ia a fio maia se fatalofa I lo ta te man falalo. Ia o te pono whapipi I fo ia iwo umana e whai se fatalofa le mamano le atunu. Ia, Ia ai tau na whaapopo atu alo maia. Malo le soifua maua malo le langi mama. Ia malo fo le la pale wa fo ni wo bonga le nei o uli. Ia o le tūlanga le nā o le tātou tama whai ina ia wha malama ma ia wha manino telo ni mata upu. O lo wha pēna wha mungi. Ia ma toi la wha tā lofa I ta mamti nā mātutua I te tonu mautanga se ngase, tonu mauta malawa ia wha pēa aio tangata mātutua. So sunga whawhia ngainga mō lātou wharitua so se whata whai taulanga, lo whaia taulanga te talo mō I tātou ia so uma. Ia marito a tele o tātou pāanga o nisio I lātou o lo I te tono whawhai ngā ruenga nei taimi o tono a inga ia alo maia. O le a tala noa, o le a whasoa, ia mai ilo. Ia na tātou malama le tele o ni mta upu. Tula epa, o le taimin Lena o nati mai. Ia e nati mai wa ti munga mātou le toi ti lava se tātou. Ia a o wa vea ma mea wa whale tonu oi la masini. O lea la wa whai atu ta interview lungo te foni. Talo whai. Ia, lea whaina. Ale lei. Whaftai te loa I na sa whia ngai mo o le tātou paanga sa moa mo lo sirafia. Ia e whainga luenga le malo ni sila. Na iai lana mo tu sirafia. Ina ni pe ane le mena le tuai le mapor kalame ia e fua tu le teimi mana vai tu mai tai. Ia e le fuisia ngai whana tinati ai I la vese silungo le awala. Whaftai o lea ua e maua mai la por kalame le nei a fiafi mo whanua. Ia e le ai ua le whapoleina le finangalo o lo tūranga le leipo le alama device te whangaina mai paule me taua ia whataunuina ia le tātanoanga e tusa o whafonga mai la tu. Lau amata mea le nei aso. La tatara noa I le tamaitai lea ua maulia leo.
Ioe, na fua e soi o no vinga e na ua e sirafia ia le tamaitai. Tasi le nei tangata. O le mana tua lalo, na tatua lalo fo i tapo kalame. Na ave fo i e tatua lalo, i tau whaiti tia me ta o le whai o le tarwhatu. Ai pita, i le ngata ina whai o le tamaitai le, ai lango o mai le sivanga. Ia lela ua maua le tala wha maonia mai sa mo, lua i tu la na tau fia i tono le, ioe. Uma le lua i tu la, whai e mana morianga. Lea la tu tu la i le aso lea ua tofa e tu le mei. La sufina. Tu la epa, tu lo whafonga anga sa moa. O te whai lo le anganga, whai le whai e iu langa le au mala. Woi tia lo whai make ai. O le o whai e ngana le nā. Ono lea. O le matu ia ona tua inga ia na whai. O le mea tonu lea o le whai o tusto singa pepelo malona mauti noa. E le ai se wha maonianga o nei morianga ma nei tusto singa o tu le pepa. O le la o te whesiri ngia i fo le au. E moni o lewa tu o lewa fifi le avenga i lunga o le nei tamaitai. A o whela i ele pu lenga le observer. O i la tau e whainga la tau te proofreading a uma news le nei. Ma give the approval le ave e edit ma ave print. Ta tauna ta pani wha manianga. Tauna ta pa wha manianga langa e matu ia. E matu ia. O le whaaleanga ina o tamari ianga o alo le fionga le li pale mia. Pewhan tata la noa le tapo kalame. O te lea whai e tose tala ina ia avane ai e tau selo le fionga le li pale mia. I knows those kids. I know the kids very well. E le tai no lato tango fia mea e le I whatonuina lato e lato tamaa. Mani, A le mereng motua I matu ia la vaia. Ia la fonga na whai. Ai, ta ulea ngai nai. Ma tau pepelo ina whai lan tanga luenga malo. Ia, Le la wa vai ai. Na la pata I la vele fionga le li pale mia lau tu stala. Le ngata li nā o I la tau I e lango o le e o influence. Ta inga. Na la pata I la vele fionga le li pale mia. Le foi tato te la pata I atu. E oma alu tu la e panofo lona fale tio ata. Ai o tau e amo sa tauro mea ia. Because at the end of the day, tupu ni pefia, e le sautu la e patumo o tau. Le ia se senga me le tupu I tu malo. Whaaleanga I tu malo. E le alu tu la e pa ave se manuia I tu malo. Ia toi ia la I tu malo wao. Le ia le fufuanga al whainga malo. Ina ia whasafua al manuia. A o e la lia. La ave o e molia maloka ai oe. E le saula tu la e pa e batu tupe whawhanga ai oe malau whanau. Mari, ia, te tun foi le whalongolongo mai le si aoli lea, whai ele ngā ruanga lea. Ai te mana tua le. Tu la epa, don't you worry. E o atu lava ia I la taule. Ai, te sila fia foi o e mawhanua o le mea e sirina le anga I le keisi lea. Le lo le leia la ori, kala ngoa foi kule e par keisi le mkaupua lea. Nga fesili atu ia nga kama ia. Ai saua I lava tu le. Ma fai mai fulan tala. O mana fai atu. Awani tu e whaangana e lau whanau mea. Tala ia to ina. Wa fala o ia le to ina a moso. O le tu e foi. E mafua o mai wha o so songa umanei. O ia le tangata le anga le iai. Le la te fo wala unga. Wa iai se wha maunianga na tango fia e alo le fionga le li pali mia ta vale ni. And I know for a fact, those kids e usi tai o lato matua, late u te le tango fia. A lala nelo e. Le lala alutu le epa lafi mai longa ia fali. Ia, e ta lo fala si ta maitai. Fai e lola le ngana le no fai ato fafafinge. Woi ta lo fai make ai. Ia. Ia ngai mau. E ngai mau le. Ia. O te manatula ia. O e tau rosi aso na o tu I eila na keisi. Po le aso. Le vai aso. Masi na fau. Le masi na fau ngā tu iai. Ai le lei foi la lea.
Se kau fai kikia se ka ku kilo po le ase reaction and observer te mile ina o moria ta matailia. A tanga I foi e tula e pa. E. Oa ule no tau la mua nunga social media. Breaking news. Ua molia malokaina I ali. Ia e se le ngono fai ngoinga. A ua matua ingu sa ka lia la observer. Matua I le amai la observer I dunga se le tulango li. Te lo foi la o e mafanua. Tasi foi le me pe e unique foi siata ua foi pausisi. Ai sia. Wa'u o le tamaloa o oe o le tina. Wa'u o le tama o le tina. E se umata visions I meia. E se foi lau vai la fatina an fapela oe le ua loka o oe o le tina. O le aso mafofonga fatina ua leva na puru na watu I sangata soia te fai la sofina. E lua manga tadi o le o batua tula epa. Ya, saunoi. E manga mua. Ta a mai fautuanga. Ya. Ta a mai fautuanga malapata inga tu ua lalo. Sa a mai ya te au ile amatanga. Ya, ele opini o tele la autostala mai fafo ya o le tele fo I o le pofo le saunanga le fionga le lipa le mia. O ina o se tina. I am the breadwinner mo lo ai. Yes. O te nofum vetutu na I le me tauna fai. Yes. A tuli ne ya malaungan wenga. What if? Is there a guarantee? A source of income weekly mai atu la e pa mai la tau ni e whaia tau wha o soso leanga. O le to finga na o tina o oina. E se fesili fo oi ati oi. Fesili fo ati oi. Ono lea. E wha mua to tono lo ainga. O le ni rai le tupe le earn mai a uila ungan wenga. No o wha pia I fo la ia. Oh, am I doing the right thing? Or in your conscience, e te loa la vai o tina. E te whaalongoina your conscience le me te tau na whai. O I la. Lea la, o le tali mua le nā. E te tau na, le taimina mai e whautuanga tu, la pata inga. Whai e rau whai unga I. Secondly, lea la wale whai ala na whai unga mai la matanga. A ua alu la vai whai ma le mauti noa. She deliberately went ahead and do it thinking, ona lea, ua, whase se ina le mawhau, whape oi tula epa. Yes, he was the former prime minister. And he was the one le create umalekele corruption le tupu. Ai ngalo ela I le tinalia. Ua sui le whainga malo. E le ma whaina to e sautula epa e twist mi milo po ato I ngā whainga e whaiai. Le wa yel whainga malo fau. Sa ta tawa lola I ina. Ona ta ofia I afia. Wa alwa I e whai. Ala le taimi lale nei le tinalia. Le ala ona la wa yei. O le langona, o le ita, langona o le fia, ne te ua whale pui, langona o le fia, ona wale ai se tupe e tau sielo na ainga. Na fesiri la ia, a o ai e mafua. Or you had the choice. E le whapeo o esta mai tintiti. You had the choice. Make the choice o le mea ele le ielo ainga. Ia le ala. Nea la walu tu le nofo melona fale tiota. Nea ea oe. Ula pulo oe I le masiasi mal matanga. I le pe a whapea nei e toe pale mai tamaitai. O le matamatatu le tunu. O lula your appearance. I lau le baba iatu. O lo sei. O lau ula. E tasi la lea tusitala whata malai I ona la I oe. Le tusitala lea. I le whapeo le o tātala noa I le in and out o le le hasa whautuanga whatina. Anga isia. A o I le mea pe fōringa a whai o whainga o mai o tusitala Samoa. I oe. A whapeawa e te whata mala I o la o mea fo I te au mai a whaale mawhau e tuu I tono tala. Ea, whainga elo fo. La sufina. O e tūlanga ngai tula epa.
E loa lava i ona fōlinga wa aia i ona Mani. lava whainga. O i nā e ta mai e iale to e ngā tangata. Oi wha mai lesi. Te a au leanga teu teu. Teu teu le. Teu teu le pese vale Jerome Gray. Teu teu le la walele. A au leanga teu teu. Wa tu langa mai tau iai. Mana tu. A whai o la tau o tu stala o ina o lo o ngā lulue. La sa o onga ia onga wha tu stala. O nai a mai e nale dress code. Yes. La tau te wha o ngā ina. E le wha te la o tu male uru veo. A wai roe le anga o fōringa. Pampa, pōpō wha mana ia fōringa. Wha ale leile uru. Whai se la e. Whai niau te unga. O le tukangana iai. E le wha te la tau tu stala na tau wola ia manito i ngā lai. Ia o lea. O le la ta ua tu ai lumai o. O lo tu ai ngā tangata iai. Oi. Ia ma o leo te whai ato ia wa o atu la epa. O na. E not once e ma whai ona o apia. E me tu moan tangata. Ai wha le tonu so ofu. Wha le tonu ni au te unga. You know, like my husband always said to me, you are so expensive, you come with a big package. And that's what I said. Because that's us women. And I'm pretty sure for penalo fatua. E teu teu famana ia. Wan me vole le tu pole va o isi ungali. Ua you know, she just let go of herself. Ia tau le tamalo le lavava ai atu le fale le mama fai atu le me aititi lo tu to rua e te fōringa. Lala me o iai, lea lenga a matana pio ese le awala alua le tamao le ainga. Manei. O tātou le tupautina, o tātou o pae maauli, o tātou te wha le leia mea, o i la le tupu maila tūlanga lea. Ua whatamaka lava nei te maitai o ia o le tina o ia te maitai. She's a breadwinner. Mana ia tele. E te lo e tupai. Te lo e mawhanua. O le tele i o le whalea onga leo e tala no mai ai le melea. Aisia, langa o wa ai o matau te tilo. Leisi foi mele mauti noai lo roto. E mausa li e le fina ngalo ta fea Larry ya oe. Aisia, e te loa carry lo tangata. E te loa, le se talaura le tala, e te loa e whai o la e. Io e, pau asi mea furele, o tele na kuka sta malo, e tele kuka. Pau anana pe utau le palene, ina le equation. Anyway, ia o le ua, o le te loa tau e se male, se vangana isi si mea e te toi fia pa i tamaitai le na tau fia, ma ua uma o na whai ana morianga. O la ufautuanga fatina te e. Saunoa. A whai o a whai o le atu langa o low case. E paule mea ia e tu maul fatua tua ma e te talo i le tua. Ia awane e o se tu langa pangatia. A whai la e manuia e mawhai na mai se whaasala tupe poni ia whai ma o inga le atu langa. A whai e te le mana oi e tau whai mani tangata i sau whanau. E whapena foi awe e te whaia i alo o le fionga le li parimia. A o se o onga tele foi lea mo le auto stala uma. Mo i la tau. Aua tau te whaia le atu ai ngā mea ua whai ene nei te maitai. O le tau whawhaua o tala e leo ni mea moni. E whaaleanga ai le tamali yanga o isi tangata. Mai se fo ia le to tele le mamalo le atunu. Ai e ngalo ia oto. What goes around comes around. True. Mana ia, whaftai tele, mela le pi e matamufiai i le ngata o le tātara noa sao issue. Ai te ave fo i le tū whatina na ua pa ia o le fe au le na a le lupe whalele. I lea fo i tina ma leta mitai. Ua whalongo tele ia tu le pa manato. Ioi. Na palalu me mawai. Ai whain whalongo mai ia o le tina.
e pāleni lelei tina i le tina. Peso e tapo kalame tula epa. Ia, Te sauna. o tai. A fai foi awa e ma se mata upu mai. O te watu sta o la wala fautuanga ia te oi. Io. Mo meo le tina fa pe nana fai. Fa maoni mai e alofa. Ina ia fango fie ma le leine uma. E le mawaini ni langona. Ita po ni langona leanga o tangata. Wa foi la le avisa o fautuanga. Ia, manai tele ia le turanga le. Ta pa i mai i le. E se si una abe ta fautuanga. Ta tonu Ia, ala. ma uma abe tu e fautuanga ta upu lea. O le drug screening. Drug testing na whātau una nafi. Loncha ngafi ia tasi le vaenga. I le ngata ina tala noa i le malo. Aru whātau nu. Ia. O le mana ia. Ia. Mana ia wa whātau nuu. A le nana mua si i le ao le fionga le li pāle mia. E a vea ia ma first case e whai sa ili le lana drug test. O ta whapea, pēna tau loa nisi tangata na test whatasi mana fionga le li pāle mia na. Lena whaalonga tu whapea to asfulu la tau lawa umana tu siatua la tu swafa. Ia ai le i whapea na le fionga le li pāle mia le na whaalawi loa mai. Le ua mua whailanga test. O se ri o si matunu le sa paifi au le sa whai lot na whaifulan tarusanga. That would be nice include umain whaifi au. That's even better. Yes. That's even better to la epa o na o te le avatua lunga tapo kalame se iai se whamanianga. Because o loa iai li poti o nisi fo i o i lātou lo o whapea na lātou whaiele tawawena tala lei. Ia i whapea o iai ni a fianga ai e ui lea se i whamanino le nāmata upu. Really? O le kikilo fo i lātou la epa. Te lopena e mai tawina. Na o ina wata tala le tato maketi sa valalo. Ia. O na wala au mai le fionga le li palemia, ma le fionga le palemia ia tu sinabe uru mtotua. E o atu late o tiina le li pine o le maketi. Le ale mena tupu. Na step back le fionga le li palemia. Ai tu ule faaloalo. Ile susunga le fafianga ina tala ina le. Na faiele le loto o le whapaiaina. Le foi la o le whainga le launching o le drug testing lea. Le foi na wala au le fofonga o le fon o le pō. I le fionga le li pāle mia e na te tosoina le li pini. La foi na step back le fionga le li pāle mia ai tu ul whaaloalo le sunga whawhiangainga. Momo tangata e tu ul whaaloalo. E le sili fo ia o le pāle mia ita i o e ka le sia. E ai manuia. That's what I watched that night, and I just had tears of the ekalo fayala udi. Ioi, ile ngata ile na mafanua. Ai o le tulanga foi le ngata e ona winga tau safia ile bam tangata na te loa ile fa peo ka selu le pania. Ia. Ile fa peo ka fai a le ta te tiptilo ia o le la ua le ngata o le tautala. Le ua savali tala na fai. Le ua taura mua, fai langa test na po ana nafi le fiafi. Ma o le ua vai atu fai tau atu ma wharono atu. The result came out negative. So le me tauara na ia o le ase mea tūlanga le lei tūlai mai i le launching o le drug test leanga. O le mana ia tula epa. O le la anga lulu e whaatasi mtanga nuenga malo, o whapea foi ia whainga malo ofisa o Ampasa a New Zealand ma Australia lai Samoa. O le foi la wo o tua i tu malo ma lalafanga ona le mau wa tele e kalesia wa la tofia maua le sosoani
ina ia target ma whaamaopopo i le tele o tala vou. Pei whalan tātou mai moa le to a tele le atunu. Na fio le leile fionga le li pale mia i lana onga tamatuai o sangata Iosefo. Lea na whai le le tau noanga le fionga le li pale mia. Ma whaai loa iai. E le fia ma ai o lātou le tūlanga leo drugs. No drugs. Le na ala langa tamaitia onga. O le mana ia lea le wa official. Le foi lawa amata me le fionga le li pale mia. Wano whalonga tu whapea o sui uma o le pale mene le sa iei to tonu le pōlea. Le he testu mai a lātou le pōl nā. O le mana ia. It's about time wa lewa na tatau no na whai. Lea la wa a mata nga whaanga solo. Mata ma le pale mene, lo fisa le fono, o whansinonga, sao le whainga pālota. A mata mai tai malinu wa e lai tia. Ia mtanga luenga la iai tai, get them out of the way wha solo mai ai. Le mana ia. O le ngā luenga wa whai ono le a. Ua tangi i lima le tātou wha moe moe. Ona o le tama whainga la le te e whala o whasaina. La vea i ia tele tupulanga. Mantua tupulanga nei. O la tau i e whai mo la tau le whainga malo ni tausanga o ilumba. A le ma whaina tapu e tupulanga le taimile nei. Ma fofole nei whawhitauli. Talo whai a Samoa. A o aila o na whaia. Malo, whawhitai. Ma nei e tele. Ma e re au. Ma e le message no o le pei o le mea lea e atata mai. Pe whaingo fia na talia e tangata ia whaimo meo tag classes i kotonu o le whale pale mene. Te olota ina ia tawa atu o whai mai, o nofo mai se whai pule ma se mata pōng sa huile. O a whea le whapea o me pale mene, e whatalia ia me usu ia le whono pōrau a mata na alu wala ulia tangata e lasa to whanono. E te langa lau a mata na wala ulia ai o le taimi ai usu le fono le pale mene ia la whapena fuina ma le vaenga le official fono. Wai te loe le tatauna refuse e se tangata ia le whatununga la. E le tatauna refuse. La me la leina refuse. A whai e te mama tongi lau maa. A whai e te mama tūlau li mai lunga test au. Wa vele fionga le li palimia. Na uma si le au le fionga le li palimia. O ia le first person e test out. Mana ia. Ia. O ta ua le lau whetua si ta maitala i le vanga lea. Ia Samoa le atu e ta ua tele. E mese i o le mati tala no atu ma whanua. E mati no nufo i fafo e uisia vaenga e mandatory e le mea lea. Yes. Mandatory i tūlanga whapeo o se new employee. You have to have the full package e watu iati oe. E lema whaina e a mata pe se company po le malo. E iai a mea whapitoa e lema whaina e se male package le watu e a fia i tutonu. A whanono mai whaina tatu atu nu. I mea po le new hire, po le alava pe te a fia pe te see e pa utono na ngā ruenga. E a vea oe drug test. Ioe. Ia, mo te wile mo whanua ia vea, le lau whetua se tātala i le mele i tatu atu, a whafonga mai tatu atu nu. E le ino nofo le malo, ia whaama i te le vaenga. O le whaama moe mawarunga. O le tala a le whaifi au, ma le tala a le pale mia na po. Ua leanga le mea ua whaaia i lo tatu atu nu. Le mele tautua na o tau le tupuranga tala bou. Leo ta ua le fio e tamaita i a mawhanua le ase singa le li pare mia i lana onga. O whalongo atu ua le tūranga le leile a onga. Ua whaamimisa tamaiti. Ua whapena petai. Ona ua maua le tala muri ua le lei results. Io e mea tau a onga. O le whatupu fia le na. A tusa foi pele lei au tō mea onga tamaiti, pe pasi au tusa, ai a tō whaia le vaenga lea. Si le na whavalvalea tamaiti ti lea onga. Ai na tele whaia le mea lea. Ia whatautua nā martatu atu nuu, ia lea fui whaamoe tele, le malo ua ta pena nei, a mata mea le li pāle mia, o le whaamoe maua lunga,
ia launga tasia i latu uma i le atunu ia tu i titia ia le vaenga le mai whalor. Ia, a mista mta upuina, mo whanua. Ia o lau te tau te whia a matai tua, te le lope na o ia lau suenga ni tūlanga lea. Le te ena le ofiso whanua maswa for Samoa. Le tusi tal sanga le sa whauluina e suli o le suli o tui si nave maulumato o tua last Friday. Le sa whapea o le wa avela to tusi e te e le whamaloia. Le lana a mai whamanino la wa pefo no whasoa. O sua matai nei, e le tusi ai ni whapongai e ne ainga poto mania. Tu sa pawa mea na le malo Samoa ona o le mo whaelonga tau o loa e awe i tai o itu o whainga malo mai whafo a. It's the honorary basis e whaonga iai a. Ia, paule mea, talo sia fo i la i e fo i tau iai a. O ne au ese fo i le tūlanga iai. Lea whapea ona o te ena onga wa whapea wa. La wa whapongai pai mala whai. Ia pe o tūlanga iai. E ono isi tato o swafa matai sa whaalu ia Robert Muldoon, David Longy, ia Bill English, Jim Bulger, Winston Peters, le ono neila ia Christopher Luxon. You know, o tainga matai ni ngā le certificate e whaonga, that's all. Le ai manisi ia, ai paule me whaftai, o le nā wa umana tu ta manga nam ta upu, ua whaasa o mai lo office of Amsinonga ha. O last Friday, sa tatala loa ia i Samoa ia le tauwanga o le Wrestling Oceania Championship. Le whapetele foi ni whamanianga o nisi foi o alo le atunuu. Wa mawai foi ni lato le pine au loa tātou i Samoa. So, nā lo whapopo tu ele mena le sua whamatai nā o Pālangi. Whaingo fia na malama le tātou atunu pe a manino le lei. So se Pālangi a full-blooded Pālangi. Le ai masona pito e whatau e sona matai tutono le atunu. E le mwhaina latu tau whai se whono matai. E le sona suri e mafuai. Na manino ala ia le, o le mea lofa le mea. E leila se mea la ina i le tātou se ia vanga nā. E vava ai vale, e leanga le mawhau, e leanga le loto. E alai ona to e tau whai mea ia. Ma tau sa ili o mea ia mātou, o mea lan matu ainga, ta tau talo ina mea. Alai no le leia. O te malo e le se pito Samoa. O lona winga. O le mea alo whai le ei se whapongai, le tarno aina po aina whapongai lea mea, o aina whai le mea lea. Ai o te lo lai mana umarta tu nu ai ana mafua ia o tulanga e aunga ile mele o le ita ile malo man pania. A fa poro kiki leanga lo le mata upu. Ia o ina wana muleanga ai noa. Ia, mon. Ia tau o mai le tulanga le court case le fale adidi momua. Ia o le tusa o ile le mta upu le fia fai se manatu tula epa. Ia, sauno. 1 minute. E sau e ese ia tutuunga ia amai. Ale fo ia ese le message le funga whalongo ngeki liwa mai le e le fionga le li whaamasinos le fo whaamasinsili a. Le whapio whaamaunia o matua inga whaasanga le supanmia whalea ngā ina nufoa. A le fo la o nei le so. A le fo la to whapea mai ai. Ona o lewa whapea mai le tala. Ua ave o lewa amai ia tusinga le fionga le. Ale whaamasino sili. O le whapea o le wa e ave ia whai tusa o lewa ave le whaatonu o whale whaatonunga le whaamasinonga o whai ngā pālota ia le star o whaamasinonga na ia tu inatu uma i le lo ia sili. So e su enga o tau walumanga na whai e whaasino i le tupe lea se la wafi. E pe ona tu ia i le na whaasanga ia le tangi a tau pālota ia whana. O le ave ina la leo se tangi na ia ave i tualana tu sa whapea o le bribing le whainga o le tupe lea
ina ia ave tua le tangi ma whapea ai la ua whaatonu ina foi la le fionga le ale lo ia sili ia whaia ni suenga whaatatau tala fia ngai i ngā ioinga whale tu la fono e au o na whaatino ia o le whana toi a mai e whapea wa sila tu la fono o le mi ngā o le whamasinonga contempt of court e whaasino le i moli mau i le i o atu le taimini na whai ele suenga o a maisea murianga. Le la te whapea mai e malesi vaenga, o le awhai e fwoi se iloilonga, i tala mani la fonga tua inga, na whaatu i le whamasinonga, a o tango fia le case, ai se ale me o whai le tūlanga. 1 minute, o le ai ata tau o le tangata anu Samoa, e express ai. Manga nā ua whaini tua inga tau whaleanga man, a whai o le mena le whaasinga leanga i elementa upu lea lelei, but the fact of the matter is, everybody has a way of expression themselves. Yeah. Winga case lea. E le whaapela awa express le ia langono tangata, na whaapela ia, o ile ai, you can't do it. Why? O whela ele freedom o tangata nei. Ia, mantua foi, Malaysia la le tūlanga. O leo na whaawau la wala le whainga o whaamasinonga le nei, based on the evidence la lea, da le te tō mai ala ngele le tusi ai. Ia, o te whaingoa ina e au ia me personally, ngā o mea ngā wale mele tū lai mai nei whaamasinonga nei. O ngā, o lewa a mai le whaingoa the verdict on a hearsay evidence. Unreliable le affidavit lea. Ai sea, titula yang, o le affidavit tusia, where is it? Not for paper. So le ingo te whaingoinga, it's an evil ghost. Le witness la lea, tau te le ilua foi la. Pe wha maoni nei tangatanga whaia affidavit nei, a o le ua pesi ele whaingunga le whainga malo. E tele me matua le mawala wa, o ina lai fisiringi ai, o fea e la o iai le ami o tonu i nei mea, o le, e langona ele whano noa foi la i lo ia o lo representinga le fionga e atu lupe, ona, they cannot cross-examine a piece of paper. E mawhaina tali ma le whaspepa le nei o le affidavit and how well would they determine o se mea moni le mea lea, not a fake? Ta woiam ta upule wa pa iai mawhanua. Me mo mua. Wa tupu eno ta alofa i sieli sui mista. Wa le ngata i le ave sea olona na fua. Ale utoi ave le whamsinonga mawalunga. E turi loa ai le se lau wafe ta alalea. Ma isi mei o ta u le ami o tonumina ai ia le fiunga le li i sui panmia. Wa le ngata wa le whamaliaina le loto i le ave sea olona fua. Anu toi abe e sa ili e isi mea pe e se la ua feta la le tau. O isi mea matuiane o lea olo i eriki. Ai moni au, e sa foi o tūlanga na. Lea la tatu te reilo, pe sa o isi o ngari le na sue, o wheni ngari o fiu sue. Ta taula na su, o sue a inga o tangata ia. E whaila e o a foi, e a fia a inga, pe a whapele maua la tu tangata ia. Ia mantua le manino mai whapea mai. O evidence nye hearsay nye. It comes from a third party. Yes, And I thought, what on earth is going on? O no le ua mai e whai unga whamasinonga. Ai le te tau foina e tau ana o atu se tala fore le tūlanga o la tu whai unga ia le leima tonu na whai. The saddest part about it, knowing cases you're whainga palota, there's no appeal. Ele ma whaina apili, Ta tawala, a whai o lewa whai whapele whai unga le tūlanga lea on a piece of paper, hearsay, evidence, affidavit, What makes them think? Ele whaina toi whaonga fo i se tangata isi whainga palota i elu manaini. They're setting a bad examples. Very bad examples.
ai le ngata le na a o le tūlanga wha masinonga. O le alunga le la arua le tatu atunu. Ai mawhai volanta tilo ma whanua. I le mea lena to e taro sanga i le tama ita i o kalasa. Se i to e tu watu lena taro sanga mua i lua starua i tu watu se taimi se i tatalo po le ar tatalo le atunu manatua i le tatalo. Ai o mani mai aso nei. E le o whaamaliaina i tatalo le atunu. E lau to e tu ras whareile. Ai le i ta ua fa masinonga le a mea le a lau ana nafi i le afo. I le whaiunga. Lo le ala e mwhaiwhalanta to tupun ma whauwhaunga mwhapea. So le se pia o i le na mana orta mai ta i e peisi lunga le mele. Se i whaipo la se tali i le whaamasinusi. Langa le whaamasinsili le na whaiunga nafi. Tula epa. Pore whaamasinosili po lea. The fact of the matter is, o ami o tonu masa o le whaingoli. E le whapea whaamasinosili. O na mulimuri ta i ele o lato a whaiala se se whaamasinosili. A le la mulimuri ta i e ama se se ai whai unga o whaamasinonga o isi tamadi. Ia, la tatu pelela mata i tu i le whaamasinonga. Wai le mwhenta tu te suia latu inga wa mai. Yeah. Pau le mea leo tatu whaitau ma tatu wawa ai i vai leina uma. E le whapea fo i atu whaatasi mawhau le atunu. E sili atu leilo le atunu nei lo le whaamasinsili. O yo te ili nietu la epa. Matua lena le tasi le mata upule wato laulawina. A o fela o iai ia molianga ia na molia e le fionga le sui palmia te lupe whaasanga anga i ole i lesa. O leo whape mai, whaamaunia le molianga e tasi. Whaala tua whaamoe e whaatosi nai se tangata pālota. Ma whaao ngā ai se tino i tupe se lau 5 la. O te toi fo i mai tua mele se lau 5. Ma ua tau nu ale whaamsinonga i whainga pālota i lana whai unga. E solo ia, ma whaale au ngā ina le no 4 whale alili tasi. Ta pena i loli po te awile ofiso whainga pālota e tu atu whonwhitalai. Le lai whape mara se lau 5 lea. Sa osu e whae au i mo o fielo. Po ai tonu lava na avere se lau 5 A le whapa, pēr ia, ai o le fionga tau lupe na atu 5 se lau 5. A le manino, se lau 5 na ave e le tangata e whapea mai o ia e le komiti. So, o whela i e le tangata lea, le whapea na ave. Ai ele i se sina wa ai ai. Ai o le ungari i lea. Le ungari i lea whapea lena whaile affidavit tustusia. Na o whamatala i le si ungari i. Whapea na watu le la tupe. Ai whalongolongo ai la le smiko le na alu. Le to atasia ia le na tula i le no wala o mol mau. O ia la na le na momodia. But it's only a hearsay. Yeah. O le mela lo te siriniela ya uia. In the future, for future cases. E iei se ami o tono ngei cases pēr whai o le a adopt e nisi foi tangata le tainga whainga. Yo. O le popolenga nā mo whanua. O le tangata le i au note. O le tangata e ingoa i a le apanga petelo. Yes. O le apanga petelo nalu ave le tupe i a malili nofo vaenga. Tusala o le third person le ua tala mai i le mele. O le third party le ua mai i ua o iai sailinga. Ai le ai ma se tangata invisible uma i a tangata i e tala noa mai ai i a le whamasinonga. E o foi lá ele rungali ile ta wola oi sua foi rungali. God knows. That's a fine more here or evil ghosts because they are ghosts. Ia pe o lewa tutupu manatu i tangata. O lo fa pe isi tangata ai longa isi rungali mo. Or sitting here na yang. Or matua if you see the question mark lava le mele na. Fai was saying a affidavit. Alesu atu le lungari. They can't be disappeared in the thin air. A o lona ta uo i le mele.
O whatonunga al whamsinonga le ufai. O mea umar keislia. Le la ave i le official lo yesili. E toe sa ili i mea ia. Ai le yo o le whamsinonga maununga. Tu sa la O la ofisili tatu la epa. Yeah. Would the Deputy Prime Minister have a second chance la pe whapea toe sa ili foinga ma whamau ni ai se? Would they reverse le whaiunga? Well, o te loa e se whainga. E ui ina whapea o lea e tā mau ia vaenga a lea foi. E whamsinonga o a foi. O whainga pālota e le mwhaina apili. E tatauan tatu waba i se whainga. So o le mea sili na ili tataila ta whalongo. O le intervene ale hita pipile nta lia lea foi. E le whamsino lea. Mantuan tarusanga le hita pipile fia whai la tou ma vaenga o le whamasinonga lea. Lena la tutalia. Mantua le vaenga na. Ioe, tulanga la e tula epa. Wata ia lea. O lea le fe awa tula epa ma le HRPP ma ta upo whale adili la tō. Ioe. Ma le matou tama lava lea so le nauso mai le matou tusawe. Ioe. O le tu o la tō isu i o le pisinisi e whale adili. A le o la tō e ta pena o la tō i tō malo. Ia. O tere tala e whaile keislia. A si uta la sufina ngalo le tal i le keislia le sfaroile le uta pena pia. Ia, tulanga ia e le le tausanga. Tātou tō tutuli lumo le atua tausanga. E na o le atua tō atasi e whailen whaamasinonga sili. Na o le atua fo ina te sila fia e ati lana maai i mea lo tutupu. Ia. E au whapea mai sa mo se uma pusa kakalori. Uma pusa kakalori. To be quite honest, Tula Epa, I refuse to accept any tulanga whamsinonga lea. I strongly believe and I strongly have faith in God e iai lava le mea tula i mai. E titilo, tele o mea e ilo na fianga le case lea. Mantu fo intata no mua mo fanua no fai atu ni i ana usa o vai mo mua le tala isto ina to rupe. E yelo tato nua. E manuer case o laude malito les freile. O lo ia tailo ai me foi no se ai o lo tato nunga mau ture iai e manuia se vaenga e manuia langa o ia le no tano to amtanga e fa si kuea ni la vanga i fa pale ni i si sui palmia ya la o sa o vanga mo mua le o la o tau mate e le se valo anga i lo tau I always believe me umolo i la fianga le lipane mia. I always believe everything in that te it's true. In that wa o le tangata e corrupt pe o tulanga le tulai mai. I always believe, but ona olo o ia isi tamali i olo o yele lato a fianga fantasi. Ia o te tautonu e fasino ala le atu o le mets down le tupu. Sa iei kei si la wina le me pile. Ia. Te langa fta iei kei si ratao atu kei si neiles whareili. Ia. Wa le to iei ala se avanua e to tolo ai le whamsinonga. E nā so manatu vai tula epa. O sa nā so manatu vai. O le mea e na whātadali ka lasa se i whai mo mol whai ungo o tui rupe whato a whai ela na whai ungo. A fwelo winga nā rau tala le whai nia. Po mesa whātadali i le lo matua se i whai po le ase o le lo i siri le na te whai ele whai. Ia, tatu tarpalo ia. Tatu... Tā mai cancellation le watu la i mai le valele le New Zealand na. E far flights anga i Samoa le wa cancel. O le aso fitus fuluonos fuluiva ma le lufuluono o Apelila. Yeah. Flights mai le wa cancel.
Ale foi la ua iai malanga flight le sofa o me o le mai o le asfanga o le asotina le foi la ua cancel mai le sofa ma fa pe foi la iai malisi tanga o pasese ono tanga la le o le tangta le wa ye nei le swau uma ia ta mai le fionga te mai ta ile mean star le fionga le sui pale mia po le mean star fo yo tupe sa fatasi atu se au nanga sa fai I lungo le manuawa Australia o tusa o le au nanga le mo va a fa le lungo sami ma le atoanga foi la le se laulus fu 5 tausanga o fita o le samia le malo Australia ia sa fa peona fe lo ia toile fionga tamaita sui pale mia I fita o samia o se tato no lei Australia ne ia la le tusa le kapiteni o le tato va ai Samoa ia moa au taua a mosa ia to ulu tato seila la ia na ia fia le na mau foi le feilo inga le fionga le al sui pale mia ma le kovana silia Australia ava no le oh yes tele whakanianga ma mia wa ia o le tulanga le o mo se tala tula epa papia Mantua le na ave levo ia na ave tu se le fionga le li pale mia ele tato la kapiuni a Samoa a le fato atali vai a sole na tea matali mai papia the board members have written to Lauli advising they are not going anywhere tusa ele mana na o board members nei o le au portiki e o ese ma ia o le lau whapea mai ai the Prime Minister will set up a new rugby union. Responding to queries from the Royal New Zealand Pacific, his office said that since the current Lakapi Samoa members are not going to resign, and Lauli has demanded a letter to the National Union, work will now begin to establish a new rival National Union a Samoa. Manea pe fa pena o final le mafofau pare mia tulanga na ai iai fasi te pue mo contact le malo ia IRP wa uma mai ka uma tulanga na tula epa ia le o le wina tala a fa pe na uma contact ia IRP mo na le mfaina lua ni uni la kapitonu o se tunu yo tasiali la kapi na te representing le tunu ia a fa pe na uma o le step mo na ta pena rola le uni la kapi ia 0%. Oila tangata na ua museo ese. Le poa dato. Le poa le ia na mula ulu le ota. O le ia tono ia what's his name Posingi o la to umanei. The politics. O ese ai tu wa o le mema na ia o lo lango ina former players, coaches and supporters of Samoa and overseas le tūlanga le ale whainga malo. Oh yeah, that's good. Pero mena lang tamatuai o le mansamo. Yes. Would be nice. That's perfect. Ia uia mo mua laman mena ia fai mo le tio mal IRP. Lena isa mole IRP wa umana na whaatata no ai lamta upu ia ma whaelo iai. Le watu iai leba noa. Tu leba ia a whaia tūlanga ne. Ia lewa malama le IRP, malama ia le Aulapi National Australia. Ole, mauti noa lo mena mo whanua. Ta ofilo martupe le masena ave lakapi I tausanga uma. Yeah. Ofi le tupena. Ia e wani lola tu whain me matalona tina e se uni lakapi fo. Ia masa ili loi la tu e ngā rubu ai. I le nā vaenga fo ole a tātu pe a whapeo le nā ole a whaatanuina. Matango vie? Noi.
Tula epa, ta mai loa la I le whai whi au le sa o whai loa atu vai aso lentea. Yeah, yeah. O le whapea mai o yo sia a le fosio. Yeah. Yeah. O lona ingoa monina. Wa le toi whai whi au. It's like a Wizard of Oz or the Wizard of Oz le laloi I Christchurch. E o e la unga le awala and all this. Oh, really? Ia, na o mentioninga tunga na nile a matanga o la Porkalami. Yeah. E whanua noa o loto foi ona o loto tele o tatu tangata Samoa. Walo loto tele lato vai tu spaia. Walo loto tele ma ua lato ua lato tua ia se ai le li faola ina nei fai tau whapea le tau tele o su e ma papau ioe. So tatu foi fai maleapa. Tatu foi fai maleapa langa ele I vale le mea na tu lima atu o tatu matua ma o mai matu inatu ia tatu. Ai a fai ua loloto tele sa ilinga. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Ioe. Ai ora tampu langa lela o ina afiai I are tatu nunga a tatu kiruciano. Ma o tatu wa ai e pepelo tala o whenga tuai. Wow, anga I mai a whape e sere tu spaia. E sere tatu te tununga. A whesa wei, e mai ai o tatu tangata. O le whanua noanga na ia tia. E maniti o tatino mawhanua. E maniti o tatino. Tati whanonga tu, sole. A whaifoi la sa o latu sa ililinga ia. Then I said, like I said, keep it to yourself. Ioi. Awara mai ma mai lo tu wata mai na ilunga. Aisia, langa o lela u tau tala, ia le tala sese, ma wha leanga I nai le wha tuatuanga o le tangata wha tuatua. Tau sa o nami. Moni o tūranga na lewa iai. Ia na mo mole o le ata mai awa e loa se mwea. E te tau fiofi mo mau e te longo fia la vale. E ting palau pa o vale le whaingo. Ia, o le popolenga le nā mo whanua, ia, I le tūlanga. Ia, o e nisi vanga. Ia, mana ia lo na matamata le whailo inga o le komiti la le o le whatulanga ngalo o mamalum whailonga tau o loa mo Samoa. Le sa whaile lato whatantanoanga le peno la lea o le fionga le aki epikopo ia mo sese ia o le tamaitai tina ia le lua whapea foi ia le sui o li im whaipule ia pali ia ma Victoria tamaitai tutono mtanga luenga tinam tamaitai sa whatatanoa lai a wala ua la te tofia ina ini tangata ina ia maua whapea se fulu ono le pes se fulu tolu ia pine tau o loa o le la ia an mana ia mana ia lato po kalame ma fa manino ai ia le tofinga ma nominations o tangata wa leva na faile tau tua o nanga I tutono Samoa ia le fa manino ai e le whapea fo ia no fo I fafo a whaila ba o le iele au nanga le na mai whate ta inga po o Joseph Parker ia le wa mana ia le whate tanoanga ia wai le fo I whapea mai la nisi ia ai fo ia na le au whaipine le ai na manino na au mai le tupao tina tupao alii o tala vou o ai la vai anga ba ai ia mawale au nanga o whamanianga A pe uma le team le o le mea le o le tautua ua ni wali o sauna. Yeah, yo. Matango fia te le fo ilea ai le whapea se mea fau, le na iei na matango. Wa faisina leva o le te wa ova e mar se furu tau sanga talu na fatula. Ta sile me mana yo le fa awa wel malo. Yo o la tu pine tau aloa ia e longa I tangata o tatu watunu ia iso se vai pe matua pe la titi
Ole, e lo mta muri le ma fanu. Yeah. Le E no. ko lo mta o tu fa muri. Ya, la fati atu ulanga le no tara no ne ye ya ne ya so o pese to le mena. Yeah. Ile pese so o tangata e lunga atu tu la fon. A ole le tu la i tu le epa. Le voi o na fieri tu la. Ai au mai lana fa noi. Ta wala mai ilana lo i ole mai. A ua fia na samania. Fia na ave itu samania mai er temo king fai popo. E le ma fai to ina le na tu tono fa sinonga samo. Le foi lana expecta na fi. Ale ava tu le lau fa yele tala fa sinonga. Aua lana ne misi oe. Le toi tau manga ole fa sinonga po le ala vala so le tu ia. Moni tu la epa. Na e o le nana e touch base i le case king fai popo. Mana tua case king fai popo. Fear ya ser famsinonga e le apia tu la epa. Ala meno iai. O male case wa ave king fai popo e loka. Aya, ami me tu la epa le lo ia king fai popo. O nasa unisa ponu malanga daughter o Josie. Ami mai o ki pala official palemia. E le sawi lalo famasinonga. Ami o ani famasinonga o whapena whai. O le mea tonga whatever o whanau longo e ingi sina walau mai a tau. Le tūlanga lea le te pese ai lungo le poka lame a. Nila whati le lei se ia o tau nuu mai i le maa ua poka lame o na batu leo se langona. Wal mena le na tupu ya kin whai popo. Ia. Ia malama le atu nuu. Mafua uma mea nei tula epa. Wa fia tau sanga o corrupt nga whai e tula epa sa i lele lea. Ia mea nei. E le alu nonga ai nofo. E nofo e. Te e sa vavali mal whamasi nonga ia ona o ia palemia. Hell no. Le case lale nei. Tūma sa le la no whai ngo mawatua nafi whapea. E le tu la I whamasinonga nafi langa mention le na whai. But that's okay with the mention because that's why linga tutongi lo ia they can represent ia la to tono whamasinonga. But at the end of the day, still you have to attend. Yeah. That is very disrespectful. Ia oi la ele alo te savali te tu whamasinonga. Wa whai lea. Tau whaaleanga I ia tamali. Na amata lava o la director I le fionga ia ai ono le official from mai. Le sa la lawe te tono mautafono. Oi na tūlai. Na tūlai lava le fionga la au le mali toa au min star. Sa le te tau no na la ua whapema tau I no swafo ne tamali because they can't represent themselves in parliament. A leo ade oi lava o leo wa min star o leo wa tono palmini. A leo lava ave tau whaaleanga matua inga. Ia li whala tali. Ma le ma ua tala whapea. Wa umano o ia whastoi na ia. Tam whai te tala I tuar. Yeah, hello. If it's good enough ia o e te whaamasi yasi mo whaaluma tangata. Therefore, suffer the consequences alu tu whamasinonga. A mai e ke koti. Whaile whai ungal fong whetalai. Mana ia. Ma whanua I eisia o te mai whaalinga lea ana whai ua lole lung tā muri nā tā ua te pena mai whaamule mole lapa. O le vaenga, o le whaalinga whaapitoa lapa. Ai maisero tātou atu nuu I nei le malo telo Amerika. Maise I tātou mai I le malo tuto tasi. Ele I whaia ni pepa no nofo I le nei atu nuu. A o whea ngai le tātou atu nuu ma le malosi mai o tūlafono. A le malo nei ia I lātou ele I whaatino ina o lātou pepa nofo mau. Lea ua Iesef Soswani a se tasi fo I o tama whanau le atu nuu whaingoina I a lona ofisa o le Pacifica Immigration Law Group, LLP. O lona tuatusi o le iwa lua tolu, Van Ness Avenue, Suite 100, Fresno, California 93721. Pamole bala au I le telefoni fe aviai. Ono lima o, malu ono lua o fa tasi.
cell phone once again, 650 812 o fatasi. Ia mo le telefoni o le ofisa o le 555 fatasi iwa faselau ia po le fax number na tu se sila mai ai o le 555 fatasi iwa fa o tasi. Ia o le pito lava i lalo o lo o iai ia le emaili e te emaili iai o le R2 Savalalo o le R for Rodney o le suafa na o sielii ia masiona fatua o lea o la ua le na e ana le ofisa lo ia lea o le tatou emaili na pito i lalo o le R for Rodney R2 Savalalo @pacificalaw.com. Io e te tusi iai pe ai musu te telefoni ana ua watu uma me telefoni e fiso tai mai se lava i tatou mai le maro tutu tasi ia ele e o mai temi nei ele o mawhai o na whaatino ina ia pepa e nofo maua i le nei atu nuu mole wala awane le Pacifica Immigration Law Group ia i pe o na o whailo atu telefoni na tu te silasila mai i lunga ia e pe a whai e mo o mia le fiso soani o le fiso soani sili aua le no fwai, aua le mama. A iei fwoi ni mea e ono a fia i le tula foto e whawhengatai, io e mala au le fionga i le sungere li loia e na te whamatalatu requirements ma mea go through ai e le mwhaia ona le tali mai e se whainga le lei mo oe ia matato uma e le i whaatau nuina ia ma whaatino ina pepa no fomau whengai malinei atu nu uma whaaloalo. Ia, o le swafa o le li loia o Rodney Tui Savalalo ia malon fatua ia lea io e le na Tui Savalalo mo le silafia e lo tatou atunu ia o le na mafanua nai whalinga whapitoa le e tāua tele mo nai o tatou tangata io e se langa e te loali mafanua e se lo langa weia tangata o tatou ai misa tatou mai malotu to tasi nei i Amerika. Wai lolo o uma na fai pepa, ma fai citizeni, ma fai green card, ma me fa pena. Se pe tangata foi e, mulinga foi anga tangata tutuila manua. Pe ua fai nai tangata o le tatu. Ai liloa, na tatu overstay a uma in. Yeah, over to you, Mafanua. Yeah, o le tūlanga nā tula epa. Awa maua kiau seu citizeni. Whawhetai mawi ia lea tua wa maua whamanianga e mawhaiena e no fo mau te tonu i nā tunu. Moni lele. Tausi o tō a inga ma tō nuu e ka le sia i Samoa. Ai awale whai. Se tulepa ona o te le whailonga lanu. Se solo mua la wa tangata la fo ina e le iloa po o le ale tū langa manui o lona o langa i Samoa. Whawhetai wo a i nā tunu i whafo. Ia, maua le loto ma mama le loto le lei. A wale tau whai fo i le stangata. A whai, na e so soani le nā tangata. Whaasino i aile mea mwhaina. Ia pe whai lao le au nanga na wa amai. E nā tamadi. Ia, whawhetai le nā tamadi. I mwhai eina wha mama a venga fo i le tō te leo le atunu. Ia. Ola mta upungun muli tu la po tele lopo wa e mai wa e tau ni foi ai. Le fala lave tele le na tupu mai i New York le mlava lele ai, ele u. Oka, it's world known. O le va it's an Air Canada. E fitus fulur pa sese male to fale crew le la tau nu mai i mlava lele New York. Ai lena la vea crash malea foi fire truck i na le malava lili. O le o te ko a land le va a la foi rush mai le fire truck e alu foi lesi emergency o lesi va o le a take off was a song ele manongi like a gas leaking inside le la rush mai ele fire truck ai fitawi male vatu o le land atul valele ia o le fitali ia i lunga le tower. Fa se fulu ma wala au mai le tangata tower le truck. Stop. Ia wale ia wa too late.
Ia o le pailate umai lua le sa iai luma. Wa madili ma i la ua. Ia, tasi o laki o le pā le waa. Ai luma le cockpit, it's all shaft kwa. Ai o le truck ma kwa i ma lepe le anga le truck. E laki la le truck, e to o lua ia tangata lei te tono truck, la e manua ai le i madiliu. A o le waa lele to o lua ia pailate le sa le cockpit, ia wa madiliu o mai la ua. Ma tasi le tangata ku o le waa, lenga eject e se mai le waa. Yeah, if I may lang alu ato malunga no fo and everything, if I may lang ole lucky, o lae foi. Le wa mawa mai tala nele tai au, o lae manuia le. Ai, o ono tasi le pasese la na ave umal fale mai le pasese. O isi la vivea, fai mai, neno mata interview mai la tau lunga TV, ya. A mai o isi la sa moe futa atau nuu futa len le maa. Wa te in a big bang. O isi mai eject mai lato no foa. Fly i luma i sino foa i ei luma. La vevea leanga uma fōringa. Me to tele la manua. Le airline mai fia? It's Air Canada. O le sa mai Montreal. O le land i New York. Le mlewa le New York. It's call it Lakuda le ngole. O le mlewa le New York. Sole. Talo fai. It's a big event, big thing. Le sa mai lunga le. Ai whaftai e leo mari liu pasese na i talo fai nei pei late a. Ioi. Ia langa, so le vane le nose le cockpit. Le sa le la hit on collision ai, le cockpit le sa fai e pei late. Sole. O lati le explode a. O le laki o le explode. Ai fa mai laki foi la o le vaale. Peno titi lo iai. Mantua te lo isi vaale iai o lato wings o lo iai lalo le iafi o vaale lea. But this one, o le tua. O le la tua. Le la na mawhai e laki la ana whapeise la vila vea i fo o engines ia. Ia atono e sirtu langa iai e lo inge whaatama ia umale wa amal pasese ia matele mo tangata ia whioa i lalo le ground. Karo whai. Ia, whamesele tua i nei inga. Ia, na fua mana o mia di pai late ale na company wa alele a. Wai alu umarta o ua pea. O mali uma pai late lua. Sorry. Ia, mana tu mo whanua o le se tala whaale mana ia mo whanau ia te rola na oi lungo news, world news. Everywhere. Le updates mai every hour of the day. Karo whai sole. Ia, se mana i se tam tapu ina o matua o nei. Wa umatu tu la epa. Ia, sauno ia. 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 Le tā asia. E tele laval malo latunu. Le foi sa tope atu ia lako o kana nafi ia. Ia inisi o lato. Inisi la o au downline wha mole au tō maua mai. E le aise tato training lasto nai nei. Ai whai lasto nai o luma. Ai wha mole a whai. E inisi u wha sea wha pia. Ia lele i mawala pusa vai Tulo, so tunga. O lai decline lau ota. Ai sea. Onga wa expire lau card. So it's not my responsibility or the responsibility na we. Wa e law wa expire wa tau nu atu lau card for. You let me know so in whainga update the system. Ina ia flow wa ilawan wha awau na mawatu lau pusawai. O tulanga na iai. Ia o tato gels nei, o le gel nei mo le mo i lātou o mau le gout, le ngungu, ma i lātou e mau le arthritis, le wha mai o so ona o pona iwi. This is, e te leto inuina whala au malolosi prescribe mai le fō mai.
but this is really good for you. Ia, Marlea, o a umani me tina externally o lo tino. Ia, a tulanga foi la fa pe tina ia le tu o lo iai lo liva se tu lo. Ia na no tanga mili atu ai fa fo te ai tina po o lo ulu o a me tina o vai ia o la chao le nei. Ia, pe fona fa mamla matu. Ele fa pea ua le foi ana tu tavili mai nisi te tula epa tu pa yo la le sao o la le sao le fai mai e na le lua se lau mon tupu le me mawele fa tu io e o le lua se lau fa fitu lima suseni o le tau na a oelea ua memba a o le tau a oele memba o le tau la le tolu se lau ma le ono ta la a fa pela mana o ile tau ngō fiele na. Ia, reach out, become a member manule a whaina no so ni atu e whai le promo code ina ia mawai le sisi whai titi ai le tau o lau membership ina ia e mawai na e la le whamanianga lea lua se lau whasu fitu tā la i le masina i lau pusawai ato a whawhangu a. Ia, tanga na tu lempa. O le malama o tātou tangata, ia. Ai foi nisi o tau lewa umana o ka akua tau energy, o le vaile nei o le energy, mo i la tau veane e alua wale la ba, e fatigue, e fia moe te mi uma. Ia, ala malo tau, umana whai lau tau maftanga o tau, sa lau pepa lea energy tono lau whangwai, lulu. Ia na whenua, ilola ia mai inu maadie. E nai whatupula I ai lesi malosi energy and you need to go and burn it out. Ia, o nā tula epa, wa umatu le vaenga le nei tu. Ia, e eri tangata nai whesiri mai pe fia le Retox Code ina le tau ina ia autou, awa o mātou le fitu lima. E se lau luas fululua tā la New Zealand. Ia. A whai ore te whesiri mai New Zealand whamon mole ia nau tau mai e tupa ile mawhanua le tau ina ia autou New Zealand mausaria. E tu sao to mausaria a? Le ai, Australia slightly down. I think it's about $5-7 cheaper lo mātou. Oh, okay. Ia na, a whapio le te wala umei ni Amerika, ia o le tau o tatu, ne fitu su lima tala, US, $75 ia le whanurang moanga, le tiuplan moana, ia ai 45, ia 55, ia le whang pai pai, le tiuplan pai pai. Ina ia, o te fia whau tuatula tula epa. Langa le whai ele mena tupu mua a. Just because o leo whapea mai le saunanga tula epa fitu su lima tala ia le tau I Amerika. Ia. E fitu su lima tala tupe Amerika. So it warrants the same or even slightly bigger or higher. Ona it all depends le taimi e te whaatawinai I le currency le taimi sa wale le rate o le currency tono Amerika. Ia, manatu o le ua ta pai mai le pai ngota por kalame io e te tu va aturoa ia o whamawai foi. Ai sauno ia e whato whamai le tatu atu nuu. Ia mai ona e tu muri atu le ia ai o ta punia ta por kalame mat whaloa. Ia le tu lepa whaftai ia Samuelo whafonga le neia fiafi o le nā ua whaasoa tala noa atu ia whape foi ona ilo tele o nisi o mata upu. Ia e paule langona ia tātou tutu whatasi mō lia tātou tausanga mō le fionga le li pale mia ia o li o whatau malama whipulea I whaimata Sam masivai whapere tausala ia lise tātou tausanga a wale se le whai unga o whamasinonga I le aso walaili o le a lomanei ia whapeona tātou a viaid whaftai le tuama ia lofangia ia sa idi pele ami o tonu tu sai foi ma lo lato tu lai ia le nasa mo o a foi se ngana o sala ia tātou tonu tātou o whanau le tua ia
La epa whamalolu atu o le ata whaamutai ia ua sau lava le te maloa mai whalealili. Ia, wale lei, alofa tele atu, alofa atu ia ta fea. Ta fea roa. Ei loa i soifua sa mo. Ia, ioe, e whaifo i orta maloa i New Zealand. Au sau fu ta maloa i ni ioe. E whaifia aia si mea tato. Ioe, mele ia, e te tununga sa moa. O whea ngai lo tato atu nuu ma ngase o malo. Ia te tununga. Ole tumua mana. I le whai unga whamasinonga na umat nei. Ia te lola masitala fia. Mo tato i le aso pareile o lo nei. Ora stofi na mato. Ia no winga o mato stofi la mo me whai unga. O le whamasinonga o lo loma nei ma tau pati iai, ma tau matali tali iai le atu nuu. I le aso tofi mato o le aso pareile na i to tonu o lo tato Samoa. Ia pole ala vale outcome mo le asam. Ioe, tatu te loa ai i latu o loo leanga i mea. Ma tatu loa i fo i latu o loo file mua i mea. Anyway, manatu sa mo le ua tatu le whai unga ma le si ui or tatu por kalamene nei a fiafi. Ieri tatu nunga i o whaisi umi o na ulunga i nei manatu ua lava lea matutoe se ia tatu o ia fo i le aso atai au. Mo le temi nei, o lautu o na masani tu ila epa whaaftaili o sua o te whaatofa whaasoi fuatu sa moa.